tsotsošile ke masomepedi senyane go ikela go ere a ya lesome re lokile a ke tšee sebaka se ke tamiše moroka ebile ke tshepe gore o bile le weekende e monate ya dikoša weekende e monate ya dipula tša matlorotloro tša medupi weekende e monate ya go fodiša batho ebile ke tshepe gore go tloga mola ra kgaoganang beke ya go feta ka labone o sa le gabotse moroka Maubane le kaena awa re sa gata tala e bola a re lebogeng a ke go leboge Maubane ke ya go dumediša Theresho re sala gabotse ntate Maubane puleng tše botse tša medupi tše di re netšego ke ya go tamiša ke tamiša magoši baruti ba porofeta mangaka a setšo ke a le tamiša batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago ke a le tamiša ka Facebook ke rena ba magagešo re sa buile le ba gabo koko re sa tšwela pele ka taba tšela tša rena gore yela o ka re tlo re tshwenya gape le lehono ka mo goba ekwa ke nna ke nnoši monna o mongwe le o mongwe ge a thoma a reacha 35 years go ya godimo o thoma go tshwenya ke bophelo yeah. ge e ka ba ga ane dipereko tša go dia tše banna ba bangwe ba di diang e thoma go ba tlhoba boroko mo go yena ša se re swereng she ra no dula ra ana ba maoto gape a re seke ra tšeang baloi ra ba apeša dipataka moroka a re seke ra thušang baloi go hlola dintwa ka malapeng a ga borena Yeah. a re lweng le baloi gore ka malapeng a ga borena go be le khutšo Yeah. a re lweng le baloi gore maphelong a rena go beng le tšwelopele ino tipotšiša gore monno re bolang ka yena ile a buta monno ge batswadi ba ba ka robala o feletša jwang ka baka la gore gapa e ka sogile e lokile gore bophelo ka moka ga bona yena o tla re ga a tlile a solela ke mosadi ya monno e ka sogile e kgonagetše e ka se kgonagale ga ke re monno monlo o mong swantse a tlhokomele ke mosadi ya gage eno ba jwale ene a re bolele ka segole se e leng gore re a kwešiša gore no a ka se be le mosadi aowa jwale motheeletše re tlo no tšwela pele maloba ge ke ba founetše ke kry-a molaetša wa gore o gana le go nametšwa re rile ge go ka diragala e fela ga ke bone gore go tla ba bohlokwa ba gore re mo founele mara ntwe ke e tsebang tšatši le lengwe o tla ba a founela rena yena le ge e ka sebe ngwago wa 2025 mara o tla ba re founela re banna nke le nthušeng ntšwele mmogola bophelong le ile la thuša bagešo mara ka baka la gore rena mme re kwa rena ko go thuša batho re ka se mo felele pelo kapa re ka se morake re ka se mo gape o tla ba a tlile a dutse gona mola re mo tšhela ka meetse re mo gopotša gore o kganyeditše lesedi jwale ba tlile bona ge ba etswa mo bane ba nnoši ba ile ditaba e sa le tše dintšhi le makoti ke kwela a dumela nko tloše di headset tše mo lekopelwaneng o le taramolletše kua go makoti ke kwela a dumela gore aowa ka nnete tsona e sa le tše dintšhi gapa ra kgotsofala ke re ba makoti ya makoti o bola ke pelo a go lokiša tša ka bogadi bo makoti ba mohuto moroka ba hlokagala ka baka la gore basadi ba ge re banyalela gore ba tle ba re thuše mathata a ga borena ba tle ba re agele malapa a batswadi ba rena le malapa a rena motheeletše ke ba gannube le tlono ba gopola ka koko mmataditadi marumo ka sereto jwale ba boletše tše ntšhi ba boletše gore koko ke phehli o lweša bana ba gagwe ga a ne nnete tabeng ya tsamaišo ya lapa mokgalabe wa gagwe ntate Ncube a be a bontšha gore o ne le mokgwa wa go kgetholla bana e le tate jwale ga a e rate taba ye koko o kry-ile sehlare ka fase ga mmetsana
ka kamoreng ya ba ke sa tsebeng nna ke dipotsišitše go tloga tšatši la go fihla le kgono gore banna go ruri banna mokgekolo mmamaubane ka kua ga ya ka ba tsena ka kamoreng ya ka le mosadi ya ka banna a re wa suela na e fela gore a re koko ba bona mohlho mongwe go ne le ditšhila retse jwale setlhare sa se kgweditšeng o ile go morwa re ei monna bona mosadi ya gago gore ke kgweditšeng ka kua mosadi ya gago bona gore na go dirang ke botšišitše koko moroka gore setlhare se ka baka la gore o se kgweditše ka mo batho ba ba dulang e le ba babedi nkane o sa nagane gore e ka ba sa morwago o nagana re e ka ba sa ola jwale a se a e fetola gabotse mara ga gone taba re buile gape ra bolla ka malome wa hlokofetseng e leng kgaetšedi ya koko mmataditadi o e leng gore ile ya makatša gore go beiwa matšwa ka kua go robatšwa mohu ka kua mara dikgogo di hlabiwa ka mo koko o ganne ya gore diaparo di epetswe e fela ya dikgogo gore di hlabetswe ka lapeng la gage e le ge e le tša go bereka letšwa kua ga kgaetšedi yage o dumetše gore di hlabetswe ka lapeng la gage jwale ke dilo tše ke e leng gore moroka mohlho mongwe ka baka la gore ge batho re hlakala ke mathata re eletša le go hlahla ke ba porofeta le dingaka ka ditsebo tše ntšhi tšeo di fapaneng le tše dingwe e fela ya ra gore tše dingwe tša tšona le nna ke le ka kapa ke sengaka jwale nka kgona go bona gore ngake a e bolele nnete moporofeta o ga re hlahle gabotse ntše ke sengaka ka gore ge ka ga maubane go ne le lehu dilo ka moka ga tšona ge di sa direlwe mmušareng di direlwa ga maubane ge di sa direlwe le mabitleng di direlwa ga maubane ga go ne gore ba ka tseba re ga kgaetšedi ka kwa go hlabiwa kgogo e o tloga kua e hlabilwe e swere kwa pakete e tlo tla ka me e tlo tlhobiwa ka go jwale ke be ke tšea motheeletše ka leihlo la kgopolo gore a ba gopole gore ke ba bafe jwale a ke tsebe moroka gore pele mohlho mongwe re ka tsena ditabeng ra ba fa sebaka gore ba feleletse tšela tša maloba mohlho mongwe ge e ka ba go tla hlokagala gore le rena re tsenelele go ba ageng ka mantšu le ka maele le go ba hlahla re tla tsena ga ke tsebe ge e ka ba gone le molaetša o e le go gore moroka o rata go rola go bona kapa go motheeletše kua gae nke go hlake nna be ke re a ba re fe dilo ka moka ka botlalo re tle re kgone go tseba gore ge re ba thuša malome ka kapa re ba thuša ka eng ya be ke duma gore e thome mo go makoti yeah and then okay a dintšhe ka moka makoti tše di sa moswareng gabotse and then ge re fetša re fe kuku a dintšhe ka moka tše di sa moswareng gabotse ge re fetša re fe tate mogolo ge re fetša re tla boela ka kua go abuti ya se sengwe se ke se kgopelang ka kua go abuti maloba ba huthumetše man ya maloba ba huthumetše wa tseba a fiša re kiri ke na le bonnete ba gore le kgono le o fodilenyana o tla fola a dula gabotse ka gore le kgono le moroka re mo ditharollong gabotse ge o ka hlokomela re nyaka way forward ka baka la gore koko o swantše a tsebe gore a rata a sa rate wo ke makoti a gage o ebile ke yena a tlang go mmoloka a rata a sa rate o swantše a itsebe tabe gore wo ke makoti a gage ene mmereko wa makoti ke go tla go tsoša lapa la gage ebile makoti o bohlokwa go feta morwedi wa ka mo lapeng ka gore morwedi ya ka lapeng bona go nwa le morwedi ya koko o sepetse o dula ga gage morwedi ngwetši ka gae seo se go bontšha gore ngwetši ka gae e bohlokwa go feta morwedi ka gore morwedi wa nyalo wa sepela mos ene morwedi o sepela a tlogela fane se sa rena ya go tšea se sengwe mara wo o rwala sa rena mo magetleng a ba hlokofala ka sona aga ke tlo bapala sengwenyana fa ge ke fetša makoti ke moka o nape o tatole rata gore o kgebe makoti dilo ka moka ga tšona tše di sa go swareng gabotse e ka ba ka koko a di tšwelele koko a tsebe gore o go gatile dikgontse kae ka nako ngwe a kere moroka go ne le gore ko go gate dikgontse o kere ke se aware gore ke ya go gata mara ge o thoma gore a bua mara maubane gape jwale o nkgatile napile ke kgona gore nnaye a kere jwale koko o tla ba theeleditše gore o šitela ngwetši ya gage ga e tla kae le kae le kae le tate mogolo ge e ka ba le yena gone le mo a šitelang makoti o tla ba theeleditše le mokgalabo ge e ka ba gone nako nngwe ge mosadi a peile o ne gore dijo tša di ne letswae le ge di kwagetše o tla tseba le kgono gore
ke gata mosadi ya ka dikhontsege ke tla fa lefa makoti ke ngaka Mremi o mmone Maloba ke Ramotelle lokologa ngwanesho ya monno motelelefu lokologa ngwanesho batho ba ke ba ka bogadi ba gago ke family ya gago ye mpsa ye e leng gore o rata o sa rate o tlo phela le yona aga a shile maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga mantšhe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go phetolela ka maikutlo a batheeletši ya o hutumetse makoti di a dille ngwanesho ke thomiše ee thobela ba pitšentše kgolo ntate kakapa le ntate Moremi le ba dirisane ka yena nko bolelele mo go a ke tla go batametša mo go wena a berekisho berekisha ya berekisho ola nna bothata bo ke bo kry-ileng ka mo bogadi baka ke nyetswe ke sa lo monnyane thata ka kopana le dilo tše ntšhi e le gore mare ge re fihla ka mogare ga bogadi nna le mogadi bo wa ka be re kwana le mogala ba ka kwana le seseage bosenyi bo bile gona ge mokgekolo a boa gae a e tswa magweng a etla di-pensioneng ke mo go e leng go a senyega gona mo e leng gore go le go a tsoga hlakahlakano ka mogare ga lapa rena le mogadi wa rena wa ka ra ke tlo re nwešana metse re sa tsebe gore gabotse yena le mokgekolo ba boletše jwang ka rena ene se se ileng sa nkoša bohloko thata ke gore mokgekolo ba rata gore ga e tswa medendeng o ba tloga sepela ya moga morwediage ga ba ga morwediage fela go sa ge le tsoga fela le tlo kry-a go gašitšwe matswai dihlare mo lapeng go gašitšwe dihlare mo lapeng gore wa swela o tlo makala ge se mo monyakong wa lapa ke mo lapeng go dukologa ke dihlare fela ene mokgekoloki o ba rata go ntsheba le morwediage awa a re gane lekwatelane mara nke o no mmitša gabotse ge e ka ba bo mmitša mma e no gore mma ge e ka ba ke mmatswala e be mmatswale se ka ba mokgekologo o dia bošaedi ngwanesho tswela pele ke kgopela tshwarelo re a leboga mokgekolo ka mogae o ba a ntsheba le morwedi ene nna be ke ne le mahlatsa gore ge batho ba bolela ka re ne dintlo tša rena o ne le ya gage nna re ne le ya rena nka no re batho ba bolela o kry-a tswaletše ka mogare ga ntlo ba re swere ena le morwediage mo e leng gore mo ke ileng ka makala ke ile ka kry-a le gore o bolela le morwediage mo e leng gore be re ya ga ntlo a ileng a botša morwediage gore nna le ngwana ka o be e le gore nna le ena ngwana ka ke tsore be ba mo dirileng gabotse a kgantšha mokgekolo gore nna le morwediaka re tlo bolayana ke sa tsebe gore ke eng se segolo se re tlo se bolayanelang se bona ba se tsebang yena le morwediage ba se dirileng mo e leng gore ba ile ge ba fetša go bolela mokgekolo lepolelo ga mafelo ga bolela le morwediage o ile a re ga morela a re moloi ga a lape mmalego ngwanaka ra boa ra dira dipitša tše pedi ka mo lapeng ge e le gore ba be go ne le dikgoga gona le mogala baka dipitša tše dile ge di hlolega mogala bo o ile a re tšea re bea fase gore wa go e ba le dipitša tše pedi ka mo gae mokgekolo a senkanyaka gore tabe re ilokiše ya dipitša tše pedi ka mo gae o ile a no bea lenganga ka go emelela morwedi wa gage ka mo gae mo e leng gore ene re tshwenya le ke dilo ka mola lapeng ka mola re ne le dikgogo di fepa ke nna dikgogo tše lagantšhi ke nna ke di fang dijo frogo neng kapa neng kgogo tšela go ka tšea kgwedi re kgwedi tše pedi tšatše ke reng ke ya go di fa dijo ke kry di ne le mantswenyane ke kry mantswenyane la a hwile a lomile ke selo ene ge ditšhilo sa gona ge se a loma a se a je se a loma melale ke tlo no kry-a melale e tswile dintho ore be di nyanya madi ore be dirang di a tlogetše a tletse mofase ke nto e re tshwenyang ene re ile ra no tlhasela ke mmankgakganyane ka mo ntlong re sa dula le mokgekolo le mmatswale ka mo gagage re sebe ra movela ka mo ntlong ya rena ra re dutse re itišitše ntši bana ya ba gore ebile re sebe ra itiša ke no dula ke ne ke nnoši bana ba sa ile maitišo mogala ba ka sa etla ke swere dikhe ka re be re phela ka go kiela ka mo dikamoreng ke ile mola ke khietse ka mo kamoreng ke dutse mo sofeng ke letetše mogala be go ratle dikhe di ile di a no nyamelela
ka se ka tswa dikhedi ka kile ka igata mehlala ka di gate ka re be ke tswile mo go ke di wishitse ka di kitchen kana ka di kie ka se ka di kereya ka go ga di sofa ka moka ka tinta di Kennex mogala ba ga hlafela ke a motsa ke ro bona ke dutse mo ke timeleditse ke di kie ona ka mo ntlong ka mo a le ena a pututsa nyaka mo la ile gale re dutse bana ba buile mo ba buile re sa re iketla buta ga tlile ga ba re sa re nwa teye go no tswella mankgaganyane gona ka mo ntlong mankgaganyane la wa kitima le ntlo ba ra rolwa lona wa kitima a buta ga ba re ka be e le mokereki o ile a re ke tše dilo tša ka tša kereke ke gaše mankgaganyano o ile go sena gaša mankgaganyano la wa fella ke matla wa wela fase ka mofase ga sofa re ile ge re phusha sofa re re ba re bo bolaya ra kry-a dikhedi buile dinonyane le tsona šidi di a re tshwenya ka mola gae ka mola kore boloi bo boleng ka mola ga nngwe ka mola ke bo bontšhi mo e leng gore di mo di gateng gona dihlare tše re di kirang gona a re sa bolela ke phela ka go koloma ka gate ke kry-a e tšhetšwe dihlare hlašana ene bothata bo mbo ke bo kerang gape ke mogala baka o kwata ke gana kwata o kwatisha ke batswadi ba gagwe ba babedi a kwatisha ke batswadi ba gagwe ba babedi batswadi ba gone ba le motswadi a mogalabe ge o a lla mogala ba ka lla ya go lela go wena mathata a bonang ka molape mogala bo re botsa gore mokgekolo wa go wa mopalla yena ga a kgone go bolela le yena ebile yena gabotse gore a tla a dule mo a ke re gabotse moratswalaka ke ga gabo ke motswantle e le motswantle a bolela gore ge nke be se ngwane wa ka o be ke tlo sepela nna be nka se dule mo ke dudišitše ke ngwane wa ka o ka mogare bale nto e nkweša bohloko ge re ya go mokgekolo a mafelo gore tlo bola le ena o ntšhitše lentšu la gore yena ge nkebe a tsebile gore a ke tse gore a tsebile gore go tlo ba jwang yena ba ka se nkebe a sa dumela waga le mogalabo ge nke ba le a theletša a butage o a hlokofetšeng a mmotša nke bena a sa dumela go aga le mogalabo nke bena a ikagetše motse wa gage thoko le bana ba gage nto e kweša mogala ba ka bohloko le nna go ba le nkweša bohloko ka baka la gore go ba le ge re kopana le mathata ka molape go no swana le ge re sene batswadi mo re ka llelang gona a buti we wa rena wa ganne go tla mo dipitšeng tše kgolo le kgono re lela go wena nako e kgolo le nnyane ga go ne nto a e dirang ka mogae ga go ne nto a e dirang ka moga ya gore a ka re gale gore a ka tšea batswadi a bja fase a ra re lokišeng ene ge re thoma re bolela re ile ra ba iša gabotse nke le kgorong re fihlile kgorong re ile ra kgorong mogala wa ka ba iša kgorong le gona ba motšhikela ba gana ba nyaka gore a tswe ka mogae a tswele ka ntle ga jara ena a gana re nna nka se re molaele gore ke ngwana mafelo ka molape ka tswela ka ntle e se gale ba tle ba nthela ba re ke boele ka gae ke tlo aga ka mo mmatswale ba gana a sa dumele gore morwage a age ka mojarateng e lamotse ke ba kgoro ntate wa kgoro wa mošate ya ba ena a reng lokišang taba tša lena mmatswala go a bitše ntshwenye family le dule fase le lokišeng ya ba gore ge ba santšhe ba bitše taba family a zanka ba e bitša ile ya pala mmatswala a hlaselwa ke malwetši ya ba gore o ya malwetši ebile a ntše re oka o ile mo go nna mmatswala mpitša a nthela re makoti dilo tše ka moka tše khwi tša gore be re ya lekgotleng a di fele nna re godile mo re leng mo nako ya rena e sa le gona go ba lena se seng ka mo motseng ka mo se tla bona ke lena ra gore mmatswale o tšhentšhitše gante mmatswale dilo tše ka moka tša di bolelang o re tšhela phori mahlong ya gore re stope ditaba tša mošate ya ba gore le ba mošate ba ra oa lena tswelang pele le ya geng and then ge e le gore ba lefa bothata re tletle re tšweletša molato pele ya ba gore molato la ka ge ba ka mogae ba thomile bone gore tabela re tše re gatetše magato ba se ka tlho ba tšwela pele ka na ba gore reng ba re dumelela re yaga ande mokgekolo gabotse e no ba taba tša malwetši ge nke be se sowe le ka ntlo motseng wa rena gabotse ena ba tipoditše gore o tle ba tloga mo lefaseng a sa gata a sa tsena le ka mo ntlong e rena re yagileng o tsentšhitše ke ge go le bophelo bo thoma bo mo imela ga ke tse gore ena mo wena ba kweleng se se dirileng gore a feletše nna a re latela ke rena ba re tšera re beetše kua le rena re te tlhobogile gore ga re ne
a ke ne mmatswale mogala wa ka totlhobogile gore ga ke ne motswadi re iphelela bophelo ba re tšatšing re no bona a e tla thoma go tla mo go rena ra re ka re ke motho mogolo re ka se mmotšiše selo gore ganteng ka re batse nako ka moka bo sene taba le rena ke eng se se dirang gore gone jale o boele mo kgauswi le rena ra nepotse gore ke motho o mogolo go ra goreng o bone diphoso tša gage that's why a buile mo go rena wa ya o buile ka 2023 re phetse lena 2023 a dula e tla ka mo go nna re nwa ditee ke apeya a ija gane le mathata ka mola go yena ka mola mpitsa makoti e tla until ngwa go fetile mokgekolo o ile a tlhaselwa ke malwetse le gona ka tša tsela le yena ra katana ra mo iša dipetlele ya ba gore ebile wa boa ga se no boa ge ntse re dutse ka mo gae ka mo ke ya ba gore ka re mokgekološo wena o gatelegile a re motšeeng re tsweng le ena re boneng gore gabotse molato keng re ile ra tswa le yena ge re tswa le ena ba ile ba re botša ba raowa mokgekolo o a dirisiwa a dirisiwa mara re tla mo lokiša a wa go se be le bothata ba mo fa ke a di tseba be ke le gona aga o ka no botšeletša o tla ditagabo okay ao a re ile mo re ileng ge re fihla ba botša mokgekolo gore no di ile ge di wa fase ba re botša gore no ba leka go go thuša ba mara bana ba gago ba bangwe ba lwantšhana le tabe ya gore ba go thuše ba kore ba bangwe bale ga ba nyake re mo thuša ande ge re ra lebelela gape bana ba gage ba bakae ke ba 4 ke abuti o mogolo ke sestere ke mfoetho ke mo latelelang ke nna ande nna ke gona moo go ra goreng ke ba babedi bale ba kuša ya ba taba tša gore a go ne taba ke re rumilwe ra boela gae ge re fihla gae mara ntho e ntlabileng kore a senke mogalabe le yena mfoito a senke ba nyaka go tseba di-result tša gore go diragetseng ku ka gore ke gopola ke le toropong ka thoma mfoito ka rawa nna ke a ratswa kua re tsamaile ga botse mara nna nka se go anegele gore tsamaile jwang ka founu go nyaka ditaba re tlhagatlhana gae aowa ya fela ka mokgwa mara a se nka e šala morago le ga tlile ga ebile a se nka e swara se ka e dirang a se ka e dirang jwale ya ba gore mokgekolo e ba mo thušitše o right ebile ra mo chiefanyana wa tloga o dula mo gongwe re no batho ba re swaretše yena ka ge a ba sene motho a ka šala le ena aowa ande motho mo ba yo dula gona be re šetse re boletse le motho gore no o re nyakele gele go ye e leng gore e tlo mo hlokomela aowa go ne bothata a dula koo aowa mokgekolo gwa kry-iwa gele a go ne taba a boa tla ka gae bjale nna re makatša ke gore a re yena a sa ya kua a thušitšeng gona ra makala gore jwale o tseba jwang gore o fodile o sa tlo o sa nyako ya kua so mara ka go kwa le go kwešiša nna ka no kwešiša gore aowa go ne le batho ba bangwe ba ya dipleke a ba nyaka gore ba ba botse tše dintše di sa ba swela ke tse gore motho o nagana gore ga ya pleke o nyaka gore ba motse taba tša sukiri ore jwang tše ba moditšeng tsona ba sa kwane le tsone ba taba tša gore ga a sa ya kua o fodile aowa ke fodile o tseba bang gore o fodile ke re ke fodile a ke sa ya kua ya ba taba tša gore aowa nna re šala re gakanegile wa e bona jwale gona mo e mmakaditše thata ka gore ebile a senke taba gona ebile e ya felo ka gore yona geleo o feditše yona ebile a e hlašitše ka baka la mang ka baka la bana ba mmalehu ba morwedi a mmalehu gabe ba batlile komeng ye e leng gore ba tloišiwa komeng senotlelo ga ba reriša motho e kwanetše ke mokgekolo le yena mmalehu le mokgekolo so a go ne bothata nna re no kwa ka mahemehemo re le ditoropong ebile bana šetse ba aloga aowa a go a ba le bothata mara taba gona ke feditše ke hlašitše ke re ka se diragale ka mo gae ba tla makala ka mo gae go etla matsoko entene ba sa tsore ke bomamole le gore nna ba ka ba feleletše ba bolotše ka moka wa kuša bale ke ba morwedi wa mmalehu o e leng gore nna le ena a re rodišana jwale bothata ke gore e no ba gore ka kua gae go na le phehli tše ntšhi tše e leng gore a se tša bo papa nne ke tša gabo mma ke tša gabo mma a kere motho yana re ka semolele ka lebitšo mara ke sure gore wa tseba mo a leng gore ke bolela ka mae ebile ke sure gore o thekitše and ebile a ke boifi a ka no di a sa se dirang wa tseba ke diphehli di tswa ka mo tše ntšhi ke batho ba e leng gore ba kgatlhano le lapa lela ba leka ka mokgwa ba ka kgonang ka gone le ge ke bolela so go ne le dilo tše e le gore mokgekolo o a di dira ntše a sa tsamaya ya dutse ka gae a ke nna ke motho wa go jika-jika ke be ke boe ke tipotšiše ke re maramanna mokgekolo a sa e felo a dutse stele dilo tše di tla jwang ka mo ba re no go ne le batho ba a ba berekišang ba mo dilivela wa e bona gore jwa go ne le batho ba ba berekišang ba mo dilivela o
dira eng so abuti Eh. maybe le ka no re beela dika tše pedinyana so tše a di dirang yena a le ka gae so ya tše a di dirang a le ka gae go swara le dilo tše tša gore nna ke motho e le gore ge nka re ke dutse ka seteko ga botse so ke ne le go tswa ke re the ke be the kgona ko kwa gore bothata ke gona mo kgoneng moo ke go kwang gore bothata ke di tswela gona mola ba re polaya ke mo ga e ne lebelo e kere ke a lebelela jwang ka gore motho o dutse fatshe ga pae felo ke nyako tseba kere ge ba nkaraba ba re go na le batho ba e leng gore wa ba berekisa ba deliver ba tla ba lahla ba sepela wa kuša ba tla ba lahla ba sepela ka gore mehlolo e diragang ka mola gape o tse gore jaretela ei e boima kudu mo e leng gore le wena le go ka no ruri ya katene wa re re ke petapete mola ke jwale di-something o ka no kry-a stopo sa gogo ka mo fase wa se bona gore se ke sa gale and nto ke bolela ya gore o ka no kry-a stopo sa gogo a ke re o kare ke se kry-ile nna ke jwala ditamati ka be ka bitsa morwaka ka re nkotle mo o tlo mpontšha ke ge ke ntšha marapo ela ka one marapo a gogo ka moka a feleletse wa bona gore a ke ya gale ka latlhela ka gare ga plastic ka rela morwaka ka re wa tsore ke mara gape wa tsore ka mo go ra gore ge re ka bitsa kanta ya tla epa ka mo mose le tša batho di ka tswa ka mo mose ka phuthela ka plasticana ka yo lahla moeding mo e leng gore go tsamaya metse wa bona gore go bothata go boima Makoti o be o sa hlalosa wena jwale ka makoti wa ka mo lapeng le la ga Ncube dilo ka moka ga tsona tšeo di boletšeng di bohloko ka baka la gore ge re ne le batswadi ba swanetše ba re motivate gore le rena jwale ka morwa le makoti re ka tle ra gola re le mmogo ra kgona go godiša bana ba rena go swana le bona ge ba re godiša ba re hlahla ka tša bogolo o bo sa tšwela pele o kgamegile a re tse borena o kgama ke eng e fela ntho e go kgamang ewe e seke ya re dia jwalo ka baka la gore nna ditaba re ya di nyaka o be o sa le gare o be ke belakela ya ge re be re mošitše mothontsoko ge re boa re boditseng ka taba gore bana ba mokgekulo ba kgahlano le se rena re se dirang sa go thuša mokgekulo mola le gore re ile ra ikuša gore ke nnete ka baka la gore rena re be re swara mokgekulo nna le ngwanaka le mogala baka re ile ra hlasela ke malwetši ya ba gore gore ke bona bana ba le ba gage bale ba romeletseng ka dilo ba leng kgatlhanong le thušo ya rena mo go matswale ya ba gore ra re potsa gore ge re boela gae re tare re fihla gae ra dula fatshe ka gore ba sa re botse ke ne le mogala ba ka fela be re ne le mmatswale re mo išitše ra ipotsa gore tore re fihla gae a dula le rena fatshe a re bana baka gape se re sekolong kua bana ba se ba se dirang se ga se nnete nna ke ile ke a letela gore ke tla kry-a poledišano go tloga go tswa go mokgekolo ga sanka ka e kry-a mo e leng gore ke ile ka tle ka kry-a lentšu la gore mokgekolo a rena ga ke sa ya koo ke fodile go foleng ga ge nna ge re tlo bolantse re ya le ditaba tša ka mo lapeng ge re tlo benkenyana tša di fetile re tlo bolela le ena mokgekolo re botsa gore yena ga a tlo ya mo bathong ba ba mmotšang ka boloi ga a tsamaye mo ba mmotšang ka boloi ebile medunyana yona e ka sogile mo dirile selo yena o tseba ka malwetši ya gage ra re ba le mose o sentše nako ya rena le ditšhelete tša ba be ba dintšha gore o ye go kry-a thušeng ke rile ge re se sa tloga re nyako tse gore bothata ba go ke eng ka re le go sepela bo sa sepele o re botse gore nna ke tseba tša malwetši yaka ebile ga ke tlo ya mo mothong ke ya kae ke a tsa gore nna ke bolaya keng ebile ga ke nyake batho ba e leng gore ba tlo mpotša ka boloi and ba ile ge ba mmotša ba re mokgekolo o bo o dirišiwa and go thoma gone ba le ka re go thušitše o sekebe wa gadima morago mokgekolo ga a fetola re ke le kwele ebile nka se tsogile ke bušeleditše mara mokgekolo wa ntla ba gone balo ka re o gadimile morago gape kgaetšedi yaka pele re tlo ya ka mo go koko ka moke o rata ge ka mo lapeng la bogadi ba gago go ka ba le bophelo ba mohutamang gore ba go theeleditše le ba bararo so le bona ba le ba lenkua makgweng ba sa tla mo ba e bogetše nto ba re lebeletše o rata ka mo bogadi ba gago kapa o duma o ka re
go ka ba jwang go a phelega jwang? nna ke ya ga Ncube ke nyalwa ga Ncube ke nyetswe ka go ya ka go aga be ke sa go pšhatla lapa la ga Ncube mo e leng gore le be ke rata gore go be kwano ka mogare ga lapa a ke motho e leng gore ke rata dilo tša dikgogagogane ba ntšhitela gabotse ke tšhitelo mo go nna taba go tlotlwa ka mo lapeng go gogagogana o mongwe kwatile o mongwe o dirang ba ntrafa thata ka dilo tše ka moka tše ebile di wela godimo gaka ke le Makoti a ke tsebe gore ke tlo re ke eme mo kae ene batho ba re bolang ka bona ebile especially ba basong gona ke ba bagolo thata mo gorene ke bona gabotse be go sa swana gore go eme rena so re le bana ke bona gabotse mathata nke ba lokiša mare ka baka la go dilo tše ka moka tše di dira ke bona ebile ba di rata that's why ba senya ke rena se re nyakang go se lokiša ba senya ke gore se loke ke kgale re boa go mokgekolo le Mokgalabe re nyaka re go lokišwe re bontšhana diphošo ba rena re a ba rasetša ba bangwe ba re bona ba palela ke polelo a banya ke go bolela gore ka mokgwa go leng ka gona go lokile ka re mokgekolo ebile o ntšhitše taba gore ge mogala wa ka morelela re go tlo ba bang ka mo gae ka mo khirelwa re le bana ba motho wena mokgekolo o sa nyake go lokiša o ile a re nna ga ke ne taba sela ka gongwe ba lekete ya go ya ka mabitleng ke letetše go ya ka mabitleng gore lena lešala le kwana jwang ke tša lena tšeo mogala wa ka motšha re ka gore ba le gone le molwa le segole ka mo gae jwale segole ge o re rena re tla sela re bona gore tswa jwang segole se sona se o bona se rileng mokgekolo ya re se tla ja ke dimpša seo ka ra se ne papa go sona mogala wa ka gore wa mokgekolo ka se bolele ka mokgoo gape nto ke boswele segole o bolele ka mokgoo a mokgekolo a re nka se lokiše le tseng gore nka se tsogile ke lokišitše nna ke emetše tsela e tee fela ya go ka mekgapeng gore go a senyega lena le tla šira le bona go le tla lokiša jwang Moroka pele re ka ya ka mo go koko ka mo ga ke tsebe gore na godimo ga tše di boletšeng ke Makoti mohlomongwe le Abuti go gata mola le mola go ka ba le seo ka ratang go se bontšha kapa mohlomongwe go se botšiša pele re ka ya ka mo go koko? nna be ke nyaka go botšiša Makoti gore Makoti go tsogile pitšana tše pedi ka gae dipitšana tše di tsogileng tše pedi tša ka gae di sa le ka mokgwa o le gone jwale ge re bolela kore gone jwale ntate Moremi a kere di tsogile be re sa dula ka mo lapeng le mokgekolo le Mokgalabe okay ya ba gore ra apea nna ke a ikapeela mokgekolo wa peela yena le Mokgalabe le morwa wa gago mogolo a leng toropong so gone jwale a nka se re ke dipitša tše pedi ka rena re no ba re tswile re ne le molemo tsa rena ka mo jarateng thoko bona ba itirela kowe ketsi Abuti ke last born ke last born okay and then ka mo jarateng ye one le agile ntlo tše pedi a rena no agile ntlo ya rena e one mo thoko ke re dula le bana ba rena ka mo and then mokgekolo le Mokgalabe le morwage o mogolo a leng toropong lo e leng gore ga botse mo tlhaloganyo ba mo ka mo lapeng gore a re no e tšea gore ka ge e le gore phejane ka gae e swanetše go dula le batswadi a re re ke pitša tše pedi gore a re ke pitša tše pedi right o boletše ka taba ya go latofatšwa ka boloi e sa le gona ke nagana gore e sa le gona ke nagana gore e sa le gona ka ge seemo se le ka gona ka mo lapeng all right o boletše ka taba ya go gašwa dihlare mo ile go gore o ne re o tsoga o kry-e go gašitšwe dihlare go sa le jalo gone jwale ka mo jarateng ga ke sa di bona ke di kry-a gateng gone jwale o di kry-a gate ka mo ntle ga mo gate re blestage re di kry-a mo gateng ka mo ntle o boletše ka taba ya gore go na le lesebo le sa le gona lesebo le gabotse be le bereka ka founu and ka ge ke be ke dirile ka mo lapeng le mokgekolo ke mo be ke le kwa gona mara le sa le gona a ke re ebile ke ska a ke re le sa le gona ka re kile ka kwa bonnyane ba le leng ba lesebo ntse ke tswile lesebo lona le gona all right go kwagala gore go na le dipitša tše pedi potšišo ya ka šimo koko wa peela ke mang gone ba lone le mmereki o nyakile mmereki o na le mmereki wena o le gona ka jarateng okay all right ntle le dijo tša mmereki go ka apea
o a ja koko go ba gaje nako a be a sa tla ka go nna be ke re ke apele ba ija ke kgopela nnete Makoti ba ija o a ja go fela ke tsore o tlo ja na a ke re male o changitše mengwa go fetileng nako a tlo ba a bajwa ao ba ija le nako a thoma a tlhaselela ke malwetse o mpiditše ka mo apela diphoritšhana ka mo dira everything dirile ke nna godimo ga bolwetse ba gage o ntlabile go malafta malwetseng a gage nna a sa tla ka go nna alright mola tše ka moka di a thomang wena o ile wa te kgwetša o dutše fase le koko o mo lemoša gore motswadi ya ka o ko mpotše mo ke neng diphošo gona mokgala ba ka a se gona o no ba o dutše le yena le lesone o no ba o nyaka go kwa gore mara jale ka ge e le mmago ge e le gore go ne phoso o sola kae mo go wena o kgone go lokiša ke gopola nako ngwe ke ile ke gale mara mogala ba ka ba le gona nako ge ke botšiša ke morela kere mokgekolo gabotse ke go dirile eng ke eng se ke go tshwentseng ka sona nna nako o ile a nthela gore ga ka mo dira selo mara ke maketse maleba ge re be re bolela a ntšha taba gore nna ke ile ka morela kare ke moloi ka mo phuša ka ntšha mantšu a seng gabotse ande mantšu a seng gabotse ona a ke gane ke kare ke ka 2018 ke elwa le ngwana ka bo ka re ba mo loketse a ka re ke lefofonyana gore ke eng a elwa le nna ke le ge mokgekolo sa ntšho a tla re lamole ka mo ntlo o ile ga a bula monyako a nthela re wena o tshwenya ngwanong ke mo ke ileng ka tlela ke pelo a zanka mara ka ntšha lentšu la boloi mara ke ile ka ntšha lentšu le e leng gore a se lewe mara a lebile a le bolelege mara ga le boime and then jwale ka ge o le kwa wena gore ga o ka re ga se lona le o beng o swantšeng ke be o moditše lona o ile wa le kgopelela tshwarelo a go kgone gore nka le kgopelela tshwarelo because of a seng ke bantše ya bampia fase ba re le bana ba ge ba re kwele ba re go be go tsogile lešata ka mo gae be go diragalang re e bolediše ke be ke feletsekile ke kgopela tshwarelo ke ile ka kgopela tshwarelo nna ke nnoši go modimo ke ne ke nnoši a ke ga seng ke bantše bampia fase ge nke ba ile bampia fase be nka sepa le ko kgopela mokgekolo tshwarelo ka re be ke tsere ke maikutlo a ngwana ka ge a dira lo tse ke sa di kwešiše and then ena mola ba le ka motho mogolo e stata gore a tle a nthuse re kgaleme ngwana a emelela ngwana a ke pale ko go mokgopela tshwarelo alright ke kgopela go botšiša mo go ne khitši tše pedi kua ga bolena goba khitši ke ete dipitša ko mongwe le mongwe o te ka peela mo wena a peyang ga bona gane kitšha bona nna ka ntlong ya rena go ne le kitšhe ra apela ntlong ya rena kore koko o reka grosera ya gage le lena le reka ya lena then go diragalang ka tšatši le e leng gore o kgwetša e le gore e ba o mommo go lena gane bopi a bona le ge nkabe ka bohloka be nka se bogopele bopi a nna le ge nka bohloka ka mokgwa a ntshwereng a ileng a ntshwara gampe ka gona be ke tla go kgopela go baagišane ka montle a ke rena gabotse mokgekolo ba sa ge sabeng a se hutšana le morwedi age ke taba gore na re sokole ka gore le didiro ge re be re dula ka mo lapeng go yena o fihlile didiromo tša gomale o dula le didiromo tša maopi ka ntlong ya gage di-grosera ka moka di-fridge dilo mammang di ka ntlong ya gage ka moreng goba ka ntlong ka mo ntlong ya dulang ka bona kitšhišile ku e no ba le stoff ge ba apea ba kuka ka mo ba išaka ku ene tše dintša tsona di-grosera tše ba ntše a di fihla re sa dula le yena ga ba di-shopong a ya ka ntlong ya gage a di khelela di-fish oil dilo mammang jwale nambile bana ba gago ba tseba gore ka kua ba ja ka mo ba tseba ga botsutswi so ge go ka diragala gore bana ba le ba bone koko a swere dijo mo gongwe ngwana a swere ke tlala a go kgonagale gore a ka batamela koko a re ke kgopela go ja aowa ga ba mmatamele ebile and then ebile gone jale sorry ntate morena gone jale aowa ke ba gape dilo tše di thomile sa le ba bannyane sa le bana gone jale ba godile o mongwe o ne 28 o mongwe ne 21 o ne mengwaga me kae o phela bophelo bo ke tsene mo laganngwe ka 2003 gore sa le go fitlha ka ke thomile go bophela ka mokgekolo a boa di-pensioneng ka a ke no gore ke thomile go bophela ka mogala ba ka ya toropong ka 2005 a ke no gore thata 2005
ke re thoma bophelo bo sa lokang ka gare ga lapa until le kgono. O ka kgona mo swarela koko mara wena Makoti? A ke motho a sekgopi nna, Ee. mara ke gore ke kgopelo bolela mo ke no dijwetsa ka re bereka ka nako, mara e ge re tloga mo maloba ka lla bone koko ba ntshenya matswala ka na ntshenya leina ka mo. Mara ke maketse ge re fihla gae re ile ge re tsena gae ge ke fologa koloi o ile a tla mo go nna re ke kgopela tshwarelo. Ba re na nka se le swarele re lwetse ka moka tse le tla santse lo di bolela ko re tswang ka re a ke le ntshintse leina gare ga batho ka moka radio ba ntsheeleditše ba le ka se kgopele tshwarelo mo go nna re le mo gae mo ke ka thoko taba tse ka moka tse le tla go dintšha ka labobedi radio. Wa tsa why ke sa kwešiše taba ya pitša tše pedi? Taba ya pitša tše pedi e terafa bana. O ile wa bona ngwana a ija le kokwage o no re o tsena o le papa go ngwana o no kry-a ngwana a ija le mamago o kry-e ngwana a ija le papago o no re o tsena o no kry-a mmago a dutse fase a dutse le ditlogolo tša gage a ija le tšona go le bose go o tsena ebile ngwana a sa go kitimela a thabetse kokwage le tate mogolwage. E gona go bose mara ke re go tla ka gore kwa bona o ba thomile bang go tloga fase e ba le ko kwa bona ba hlwekisitše lerato go tloga fase ebile ke ba bagolo. Alright, ke nagana gore a re feng koko sebaka ganyane ke tlo tla mo go wena abuti. Koko sebaka ke sa gago ke koko. Aowa ke a leboga taba ya mathomo mo leganong le laka ke sa kgopela tshwarelo ngwaneng waka le mokgalabo wa ka taba ye ke e boletše mmaloba ke sa kgopela tshwarelo ga lesome nna ga ke tsebe gore nto e be e ntira gore ke bolele ka mokgola e be e le eng go bo go dukologa eng ka mo o kakaraneng baka ke sa kgopela tshwarelo mo go lena ka moka ke kgopela tshwarelo mo go baneng ba baka ke a e kgopela ene tše ntši tše di bolelang tše ke le botše le maloba ka re na ke tsebe selo a le bone ke tšhikinya ditlhogo a ke tsebe selo ga ke nyako no tlo ke te katela setsiba ka ganong a ke tsebe selo ke le mmatadi ke le so ao a ke se nna motho wa go tlala naga ke tlo ke re he taba ke sekete aowa a ke tsebe selo batho ba moremi a ke tsebe selo a gone ntho nka e beyang ka re ye ke e beya so ye ke e beya so ao Di a go makatša. ga bone ke šikinya tlhoke ka moka tše ke ditla ene di tla ke le ka mokgwa o mongwe gone jwale a ke bone ke bolaya ke maoto a ka ke ramatiki ke bolwetši bola ba re ke eng ka sekgowa arthritic mahlošia a no tla ke tsebe gore a tswa a le kae jwale dilo tše ka moka tše di mpolaya ga ke tsebe gore di tswa mo ke na le kgetlane ke na le ntwela ba re ke eng setlo sela sa go dula mo a lesa ga se sejeso aowa ga lesa e ke e tswela dingakeng tša sekgowa ke tlo e bona maoto a arthritic ke a tswa ngakeng tša sekgowa ke tlo a bona ka gare ga boko ka ba ka botšiša doctor e kare nto e tseneng ka mo bokong baka e tsene jwang ka gore lerapo ga le ne gowa koko a ke tsebe a re a ke tsebe ene ke tokotere mara o re a ke tsebe ka re lerapo a le ne ntho gona gore boko baka ke bo bojwa bo sepela bjale ka mookolodi bore ore ba re ke arthritic ene ga e fole le jwale ga e fole maoto a ke sa nema ge ke tsamaya ke amo ga gone
ngaka ya sahabo rena e kileng ya nthela ya re o ne le bolwetse ba arthritic ka moka ba bampotsa ke gatišitšwe that's why ke be ke e tla le matswai o leka go gatolola megato ba re ke die ka matswai ke dire so jwale he ke tla le matswai ba re ke a loya kante nna ke alafa maoto le alafa maoto ka go tšhela letswai ka mo jarateng maoto a ke a tšhela ka matswai ke a tšhela ka metseng ke tlhapa ka letswai o e se mo jarateng ke seng gore ke gaše ke gašetša mo jarateng jarata e la se yaka ke nnoši ke yaka le mogalabo nka o tshwara jarata ya mogalabo ka matswai ga ke sa tsebeng gore a tswa kae koko morwago o boletše dilo tše dintšhi kudu tše di diragalang ka kua lapeng la gago go hlakantšha le go se kwane ga bona jwale ka bana ba motho go nepolelo mo ye e rego wena o le kuku jwale o ne le go bolela ka mokgwa o te tsholang ka gona ge o agile motse le tate ka gare ga dilo tše o reng ga o tsebe selo kwa lapeng la gago wena jwale ka motswadi jwale ka mongwe wa lapa o bona dilo ka moka ga tsona di sepela gabotse bophelo ba ka kua lapeng la gago bo a go thabiša he ke re lapo ke a itshola gore ke nyalelwang ke bona dilo tse ka moka tše di bolelwa ba re nna ke nna ke dirang bana ba beso ngwana le wena o ka kapa kere o ne tlhaloganyo ya gago ke moremi o ne tlhaloganyo ya gae ke nna ke ne tlhaloganyo ya a ke tsebe tlhaloganyo ya gago ye wena o e naganneng and a ke tsebe tlhaloganyo ya moremi ya e naganneng nka se kebe ka re ke le nna ke ne le tlhaloganyo ya ka a tšea tlhaloganyo ya ka kgorometša go wena kare wena dira so a ke re seo se di ya modisi ya ka tlhaloganyo ya gago ke no ra gore wena jwale ka motswadi bophelo ba ka kua lapeng la gago bana ba gago ba a kwana ke putšwa mathomo sa bobedi bophelo bo bophelwang ka kua lapeng la gago jwale ka motswadi bo a go kgotsofatša magareng ga gago le mogala ba gago le bana ba gago ka moka a bonkgotsofatše ka gore a ke tsebe gore botlhole ke eng yes moroka ka gore a re nna ke ba botša gore ba dire so ke tlhaloganyong tša bona ao o molomo ne tlhaloganya ya gore nna nka no dia so nna nka no dia so jwale dilo tše ba di dira ka moka ba dira ke nna ka gore ke babelege ke bana ba mara tlhaloganyo tša bona a ke mogo tlhaloganyo tša bona ba dia tlhaloganyo tša bona ba ndoki ke kgopela ntate Malefo ke kgopela maiko o fe koko mo wa tseba ntate Maubane Maloba number 3 sharp number 3 a berekisho all right Maloba ke ya Maloba ke sepetse mo koko mara pelo a ka e le ye ntsho mabapi le tabeng ya gore ke koko a re ngwana ka nna ke duma go tsamaya ke duma lehu polelo le nkgwathile koko gore ruri ge koko a duma lehu dilo di hlakahlakane so go diragala eng gona ke eng se se napang se kgwathile koko gore a napa re modimo ga ntšee ke khutše ke bana ba ba sa kwane o tshwenya ke bana ga ba kwane yes taba ya bana ba koko re ka ilokiša jwang koko le re godišitše dintwa le a di tseba melato le e sekile malapa le agile bana le baagile ya ka mogare ga lapa la gago koko ge e pala re tla leka go tsena re bone gore re ka thušana jwang ka yona bana ba gago koko ba tla kwana gore ba lweša ke eng ke tla leka go go nyakela gore ba lweša ke eng ka gore nnete motswadi ga a bona bana ba sa kwane ga a be le khutšo moyeng wa gage a go rene lerato go rena tlhakatlhakano go yena ke ya bobedi makotišu wena koko o go swara gabotse makotu o ntshwara gabotse o go swara gabotse nna koko kua gae ke ngwana mafelelo ka gae
mo masoganeng go ne makoti ka kua gae. Ga ke nyake ka le lengwe la matšatši ke tekereye ba re bana ba ka ga ba je mo mme a jang, ga ba je mo tate a jang. Mola ke tsebile gore dijo di a jewa ke ruta ke mme le tate. Tene ka morago mme a tla palele ke go ruta ngwanaka gore dijo di a jewa, goba ngwanaka a tla tšhabe go ja dijo tša mme o la nthutilego gore dijo di a jewa. Ke go ne kwano nkane go ka ba le pitša tše pedi. Pitša tše pedi ka gare ga lapa di bontšha gore go na le ntwa. Pitša tše pedi ka gare ga lapa di bontšha go hloka phedišano. Go ba ngwana lesogana ga se gore o swanetše o tšwe ka gare ga ntwa. Ngwana wa lesogana ke mošala le thoto ya batswadi, mo hlokomela dithoto tša mme le tate. Ene re hlokomela dithoto batswadi ba rena ba sa le gona ba sa phela, gore ba re rute gore ge e le gore ga re di hlokomele gabotse ba be ba re lebeletše. Ge go rekiwa maupi a mabedi ka gare ga setene se se tee ka gare ga jarata ya koko ya fane ye tee, go ne tlhakatlhakano koko, go na le tlhakatlhakano. Ke a dumela motho mogolo ga a bajwa o kgona go bajwa bolwetši ba mmele, go swana le ona malwetši ya marapo, go swana le tšona di-ulcer. Ke a di dumela ga ke di gane, fela koko mo go wena go na le taba ya gore o bajwa bolwetši ba gore bana ba gago ga ba kwane, ene nto ke stress, ene stress godimo ga motho o mogolo se tlo mmakela di-high blood, se tlo mmakela malwetši a batho ba bagolo mafelelong ba feleletše mogopolo wa bona o sa tlo sa le gabotse. Motho ga a gola mmele ga o sa swana le ge o le wa motho o moswa. Mmele wa gage o tsena ke malwetši moroba, ene ge malwetši a fihlile ga a tšwe bonolo. So koko ka ga gago ga go ne kwano, ene wena le makoti ga le kwane, ene le sa kwaneng ke lebaka la gore ga go ne dipoledišano, ebile go a tšhabana, ebile go ne le taba ya go loišana ka gare. Ene gore dilo di loke re swanetše taba tše di tshwenyang re tsene go tšona, ka gore ga re ka di tlogela a go ne nto re ilokišang. Mo go senyegileng gore go loka ka bohloko, ene go nbele sa go kuša bohloko dilo tša lena di loka di theeditše ke batho ka moka, ene nto e tšere nako e telele. Ene nto go kuša bohloko re lekile go ama bana ba bangwe ba mokgekolo gore ba tle ba be gona, ba tle re kgone go lokiša taba e. Makoti mme ga right o a bajwa, ene o go kušitše bohloko le wena gore a re go ne mo o mo kušitšeng bohloko go mo kwa re ngwanaka ke kgopela tshwarelo, ke kgopela gore le moswarele o lebale tšohle. Makoti o go kgopetše ke mma gore ngwanaka ke kgopela le ntshwareleng ka moka ga lena ba le lego ka fa le ntshwareleng. Malome ka kapa o mmotšišitša re ka lapeng go raeta re ka ku lapeng ga go gabotse, go nyaka go ka re thušega, le ka se be gabotse lapa lela, le bile le dihlare tše ntšhi ka gare, go ne kgonagalwa gore o kry-e di thomile go lwa ka botšona. Lebaka ke gore Makoti e re ya nnete nne ge o le Makoti o le ka bogadi go se ne kwano gare ga gago le mmatswale, o tlo re ge o e tšwa o ya go bona bomoremi wa tšwa o nnoši, mmatswale ga e tšwa a ya go bona bomoremi a tšwa nnoši, moremi a lefatše, ntate Malefa a lefatše, ntate Makua a lefatše, ntate Maubana a lefatše, ka moka dilo tšela di ya ka gare ga lapa le le tee. Re tla ka lekhutšo le le tee la thušo, fela re berekiša ditaelo tše di fapaneng ka gare ga motse o motee, and then dilo tšela ka moka re di berekišang di thoma go tsoša tlhakatlhakano ya ntwa
ka botšona. And then rakgadi go tlo ya ka gore mme ga lla o lla a reng go yena. Wena mogala wa gago o tlo ya ka gore ge o lla ka bagabo o lla o reng go yena. Wa ikwešiša? So lenana go lela legono ke thuto godimo ga rena baswa. Nna kudu le nthutile se sengwe ke bolela ka nna godimo ga ngwana Phejane o e le go gore ka gare ga lapa la gabo go tswile metsi e mebedi. Abuti a ke mosole, sesi a ke go sole, le koko a ke mosole. Taba kua ga bolena e tswa kgole. Ge le tswa ba re bothata bo ka gae. Bothata bo leng ka gae bothata ke mang? Bothata ke motswadi. Pelo ya koko ge e kwele bohloko a gone gore le ka ditaoleng a se tswelele. Go tlo ya ka gore ditaola re di bona jwang. Banna ba loi ba hlalefile. Ga gone moloi o a seng a hlalefa wa gore ga dira dilo tša ga berekiše batho ba bangwe. Motho o kgona go berekišiwa motho ga a berekišiwa a sa tepone o hloka thušo motho a thušege. Go boima go thuša motho wa go berekišiwa gobane go motho wa go berekišiwa go ba le ntho e leng gore ba mofa yona ntho ba mofang yona ga e nyake gore motho a ba a kreye thušo gobane e nyaka go phela mo go yena e molaole e mo diriše tše rumilweng ka tšona. E ka ba mama, e ka ba papa, e ka ba sesi, e ka ba abuti. Nka no re ke le ngaka ke le sogo sa ka tsoga ke šomišiwa. Ka lwa le bana bešo, ka lwa le bala le bale. Go tlo ya ka bana bešo gore a na ba nyakela thušo na gobane go šomišiwa go swana le motho o e leng gore o na le lefofonyane dilwana. Dilwana ka botšona ga di dumele motho a kry-a thušo. Di a gana gobane batho ba bantši ba e leng gore ba ba le bothata ba tahlegelo ya mogopolo bontši ba bona ba tsamaya ba porofeta gobane ka botšona dilo tšela ba di noketše ntho e leng gore e swanetše e be le ponelo pele mo go wena gore le bageno ba re ba go thuša e kgone go tloka mo gongwe gore no motho ola o nyaka thušo. So makotiša pelo fase, abutiša pelo fase, a re lebogeng ge koko a re bana ba ka ke kgopela tshwarelo ke kgopela thušo. And then koko re tla mo thuša. Koko o sepela mangaka sekgowa. Go mangaka sekgowa a sepelang ba mmoditše ka taba bolwetši ba marapo arthritis. But bothata ke gore a tsebe o re gone se ba se boneng ga a botšiša ngaka ga a kgone go ka kry-a dikarabo. Ke bona makoti o emiša letsogo. Tshwarelo ya matswala ka ra ekwa ebile ra e amogela ka ge rena re sene bothata le yena. Jwale nna re tlo tshwenya ke tabe teng. Matswala ena a ne bothata re tlo tshwenya ke bale ba seng gona. Ka re ke bona gabotse gore a re ke lebeletse nna gone jwale ke bona ba tlišang pherefere ba ba tlišang pherefere ka founu ge e le gore matswala ka o tlo nyaka khutšo ge e le gore ena a sa tlo berekiša difounu a no itulela ka ge e le motho o mogolo ba sa tle ba mo founela ge ba nyaka ba ne letaba ba mo latelele ka gae mo gongwe go tletle go e ba le khutšo. A sa fona o tla fona ga ke hona Tama a sa fona ke hona mo gae le nna ke nyaka gore no bana ba ka be o kwane bana ba ke hole le bona boima so mangwe se be o mongwe a kwa be hlabana ka dinaka ebile a ke robale man since ke tlile ke tšee lefe ke tla mo gae a ke robale ke kry-a taba tsona se a ke robale nna ke nyaka thuso fela. So ya abuti ka mola ke bona a tšea lekopelana. Koko go boletšwe polelong o maloba mo mabapi le taba dikgogo tše di ileng di a hlabiwa ka mola ge e be go phethiwa taelo. Re swanetše gore re ye go thuša mabapi le taba ye ileng ya diriwa ka kua gae. Khoso be e se ya gago be e le ya mohlahli
gore lehu le ga malome tše dingwe tša dilo di direge ka ga gago. Wa ikwešiša koko? Mo gongwe re le bea diphoso mola diphoso di dira ke rena dingaka. Wa ikwešiša koko? So re swanetše gore sela se ileng sa diragala re se ke ra se lebala, re ye go phetha taelo godimo ga sela se diragetšeng. Lapa le la ba lla ka lona a le berekiweng le tiišiweng. Ene wa bona koko bana ge ba sa kwane ba phethelwa taelo, bana ba phethelwa taelo, ene bana ba phethelwa taelo mo gongwe a go nyakege taelo go nyaka gore go o le motswadi e go kgaleme ka bogale. Ya gago e be aowa, ya gago e be aowa. Ke bone abuti a nyaka go bolela ka moo. Ya ke sa le tsene gare jwale ditaba tša gona di bothata di boima gape o tse gore batho ba ke ba bararo ande ba ne di-tricks a ke la mmona mmaka go le go leuwa beke fetile ba leuwa gape o tse gore one bale wa mmona o ka re o khula pele ebile o yena o kgopela ditshwanelo gape di apeilwe le ge e le gore mogalabo a gana gore no a ka se bolele ka founu a le mo aowa o tlo no bolela le mo gape batho ba ge ba le gae a ba dule pleke one o kry mogala ba dutse ku mogakolo a dutse ku o mollo mo konne tlhogo ge ba re ba bolela ke ba ka bolela ge wena ntate moremu ka re koko ke gona mo go bolelwang moo ba bolela ka motho o mongwe ge ba re ba noša ba bolele o mongwe o dula le kua o mongwe o dula le kua ke mo e leng gore that is why o bona ba palela ke taba tše ntšhi ebile ba palela le ko go kgala bana ka baka la gore bona self a ba bolele nke be le gore bona self ba kgone dula fase ba bolela aowa tlhakatlhakano ntšhi be ka sebe gona le bona ba re bolelang ka bona ba ba sa tlang ba nke be le gore bona ba ile ba dula fase bona ba tuku ka self ba tša difounu ba fonela batho bale ke bone gore nke be go bile di-excuse tše ntšhi tše jwale ke nna ke ketimišanang le bona ba ntšela advantage la gore ke ngwana ebile mohlho mongwe o tletla re rekiša batho ta re ko e no to tšhatotšiwa ka mokgwa e totšiwang ka gona tate batho ba e le batswadi ba ke bona le santse ba handle dilo tše go ka ba botša gore sa le ba bolela le batho ba one ka difounu o tla no kwa le wena gore mo a go ne kwanong. Koko abuti ka mola o bolela polelo gore le tlo kgona jwang bana wena le tate le sa kgone go dula fase la ipolela. Ke kgopela wena le tate le tepoleleng nako ke ya lena she. So nna ke tsa ipolela so o makile ke thera gore ke bolele le mokekolo o mpotse gore no o ba busy gore wa tseba le wena gore no mosale o vele o fe bang bana wena mo nagana taba le wena so ke iputse ke dinoso ke re manje manga mokekolo e mpotsa yana gore o makenya gore e dutse bana mo fase mo e mpotse gore yena o ba busy ke tla ba bitsa ke le noši a nka se ba betse ke noši swane le dule le bona mo fase o la diphoso le mmone gore shu o la diphoso so nna a ke tsebe gore ke nga e beya ke reng mosakazi wa batho ba modimo gore no nna be ke nyaka gore bana ba ka ya bona ba o ke makoto wa ka fini wa ntega ka se zwetse ngwa bola ke morwa wa ka mmaabo mangwa ke bolela le yena a mfetole ga botse ka nnete o sa kwa ekwa yaanong ke felwe ke matlho gore no motho mangwe eme le bana ba gage a ka se kwa mosala morago mara ke nyaka gore ke botse gore no bana ba wa e be sa o kwane ke ra bole ko ola ke eno e ra kore bana ba be se ka ba o kwana e bolela le mang le maga Koko le tla kgona go kwana le tate la dula fase la lokiša dilo. Re a kwana le ge re dutse fase mara ga a nyake gore ena nto engwe le engwe ge o e bolela moremi Thobela. e na le phetolo ya yona ga a ka mpotsiša se ke mo fetola ka nto e la mpotsišišeng yona o re ke bolela jwa le ena
o re ga ke bolele gabotse le ene gante ke fetola lentswe le a mpotjang lona ga ke no le thoma fela ka lula ke fetola sa se bolelang jwale ge ke se fetola o re ke bolela jwale le ena jwale ke thome ke reng ke re jwale ka gore ntho engwe le ngwe go motho a e bolela tshwantse e kry-e phetolo ya yone ga gone nto e tlhokang phetolo mo lefatsheng tshwantse ko go fetole go mpotsa taba jwale ge ke go fetola gore ke bolela jwang jwale bothata gone jwale koko ba lla ka ka gore gore dilo ka moka ba di pipelela godimo ga ka ka ge ke le motswadi ke le mme mara dilo tseo ka moka ba di pipelela mo godimo ga ka ga di gona aowa ga di gona jwale tatešo wena koko go aga lapa la ka kua gae be le bona o ka re a ka dira eng koko mo gongwe go mo fa maele tate mo go nneng bošaedi gona mo yena a sa bo boneng mo gongwe go o mo eletša o ka mo fa maele a mohuta o re nna ke ba bitse ka re le wena o tshwere difounu ke bana ba bitse batle batle o bothata ke gore ba tla bitša ke mang ee tate o re ba bitše le wena o re ba bitše aga and then kore bothata bo bogolo bo leng gona mabapi le tabeng ya go ba bitša ke eng go ne o le motšhabang mo go bana ba aowa ga o ne gore motšhaba tate go diragalang go ne o le motšhabang mo go bona taba ya besogele mang that's why ke re a ba bitse taba ya besogele bang uma esogele mtshimana mangwe ya kukuri ke irile le yena phoso ke a mmisa an ka se motšhabe uma ke bolela le yena uma ke ntho e ke bolela le yona mtshimana a ka se motšhabe ke a mmisa kore bafana e hlane mo yena ku sa lebitse morwa wa gage ola ehle mo Moroka maobane wa bona lapa le ke diripa tše pedi go ka le lebelela wa theja le dipolelo tše di bolelwang mo ke grupu tše pedi batho ba ba boletše gore abuti ya bona o mogolo ke motho a seng a itekanela gabotse yena o eme mola a ne polelo a ne tiragalo ba ke ba bararo ke abuti ke makoti ke tate ka kua ke 3 ke koko ke tsaitšedi ke abuti ene group ye e leng powerful ke ya bokoko ga se ya ba go ka e lebelela e ne maatla a go dira dilo le go bolela mara diphetho tša mafelelo di tšea ke group ya koko lebaka wa ikere soke go tloga maloba ge re be re le mo koko o boletše man o boletše koko o boletše le fonne koko go ka motheeletša ga se motho wa bolelang ke ntwela o hlong o e bolela gore bothata ba family ya go boa go ba le di-meeting kua gae and then ge ba boa taba ga e sa le ela ya maloba e ba ye nngwe morwedi ya koko nna ga ke tse borena barwedi ba jwang kapa bomogadi bo ba jwang moroka kgaetšedi tša rena nke di tithute go te taola le go laolega ge o le kgaetšedi o nyetšwe o tswile ka gae ge o etla ka gae moroka o ba moyeng wa batho ba ba dulang ka mogae ga o no tsena ka mo wena o ratang ka gona e ka no ba ga geno mara ga o sa dula mo ka mo gone batho ba ba dulang ene ge o fitlha go a kokota ba re tlelang ragadi a lena setulo kapa ragadi a re tseneng ka mo re duleng fase ga re no kwashetse o tsena tsene moroka ka baka la gore bophelo ba gone jwale bo dangerous go jwale ge batho ba ke ba elwa so wa ekwa kere batho ba ba elwa so o mongwe o tla tšhellwa poison gona ka mo jarateng ka mo ba tle ba sola o a dulang le bona kganeng a se o a dulang le bona ke motho a tlileng
malapa a mantši a bakgekolo moroka a tswaletswe e no tipotšiša fela wena o le moroka gore ge nkebe monno a seke a ba le letswalo le dikeletšo tša kua mošate kore ba no mo dumelela a tšwe ene le yena a tšwe a tekagele kua na ge bokoko ba tlhokofala go be go tla diagalang ka lapa la koko e be e tla ba marope be le tlo tswalela wa ekwa dingwetši monna gešo di a hlakišiwa go sa tsebege kapa go sa lemoge gore batho ba ke ditaemane tša go aga metse ya bakgekolo kgaetšedi ya batho ba wa bona ka nako nngwe moroka ke tlo dumelana le bona nna ge ba re batswadi ba ile ba babedi ke bona ba pallang ke go tšea taolo gore lapa le be le peace and ntwe ke e bona mmoki ke gore ba le ba tsamayang le koko ga ba kgone go fa tate hlompho ye molekaneng ka baka la gore o ba kereile le koko wa ekwa mo gabotse gone bana ba wa tate kuo a noši ka mokgwa ke ikweleng ga botse and then ba le tate o ba hweditše le mme a ba godiša wa ekwa so go njwale ge o ekwa tate a palla ke go bitša bale ka nako nngwe o ka no mosola ka nako nngwe o ka se mosole batho ba swanetše ba bitše ke koko ka gore ke yena a kgonang go kwana le bona ba bolele ba kwane ke yena a swantšeng a ba bitše and then ge a ba biditše ba tlo tla ge ba bitša ke yena mara ge ba bitša ke mogalabola ba ka setle wa tseba re why because mogalabola go ya ka bona ke group ya base group ya bona so koko ke yena a swanetšeng a bitše bale ge a ka ba bitša ba tlo utla ene koko o gana go ba bitša ka bomo ka go tseba gore ga go ne nto swantšeng e lokišiwe mo ikwa ge a sa babele ke go sekwane ga bana ba ge a re nna ke a tsamaya le tla šala le lokiša se le tla šala le se lokiša o gopole moroka gore abuti ke sa bušeletša abuti wo a leng magweng a ileng ga a ne tšhelete go namela ra re tla mo romela tšhelete a tšhentšha a re ga a sa tla o swere thapo so wa tetekeletša yena ka thapo nako e leng gore o tle o bulega mahlo a kgona go bona gore ga ke ne mosadi ga ke ne motse ga ke ne selo e tla be le lata putšo kore na o tlo o blame mang ka gore ba tlabe ba tsamaile ba o blame mang mo ke grupu tše pedi koko o te grupile le ba gage bana tate o te grupile le ba gage ene tate a ne maatla a mantši ka baka la gore go ka be go diagala moroka e ka be e diagala nnete ya go di feta ka moka ya gore ka nako ngwe mogala bone le go tshepišiwa diatla e ka be e diagala e sa tswelele ga botse that is why tate ga ya kua go bale o tsa masteraga that is why tate a palela ke go disciplina koko ka baka la gore o šupiwa ka menwana ya mara koko o swanetše go tšea maikarabelo why ge monna a kry-a mosadi a na le bana tlhompho boikokobetšo mme o swanetše go dula ka mehla le ka matšatši a lemoša bana ba tate a ba fepileng ka bogobe go tloga bonnyaneng go fihla le kgono ge ba ka kgona go ka tetšeela diphetho gore ba tsebe gore mogalabo ke tate ge e le bjalo tate ke a ikwešiša gore why e go bela boima go ba bitša ke a ikwešiša ka mokgwa malome ka kapa a e beyang ke ikwešiša gabotse gore why fela ge re le banna ge re godiša e re kry-a mosadi le bana re ke ba rena ene re godiša bana re na le lekhutšo le tshepo ya gore bana ba a ba tlo re fetogela sa go kwiša bohloko gore bana ba matšatši a ba fetoga ba fetogela botate ba ba godišitšeng
ba re ge ba fetša go fetoga ba ya go nyaka bo papa go bona ba madi ba senkeng ba ba thuša ka selo go tloga bonnyaneng go fihla mo ba le go gona. So koko makgotla ga a fele, makgotla ga a eme, ye koko e lebane le wena bana ba le ba bitše o ba botše nnete gore ka mo sefane ke se se tee monna ko o motee. Bana ba ka moka ke baka tata go bona ke mong wa fane ye ene ge e le gore go ne go koko a sa kwešišing molao wa gago and then a kgone go tseba gore o bereka jwang le letšatši la motlholo o se ka nyaka gore ka gare ga lapa la gago koko go be le motho wa go beela go melao. Mogala bo wa gešo ge e le gore ke nnete o kwana le ba la a kwane le bona ka lebaka la gore a se ba gage koko e tla go bela boima kudu ntho ene e tlo go ba juiša ya go robadiša ka dikobo ra tšea gore o loilwe ra tšea gore ke ona malwetši a marapo e se ona taba e le e tee gore taba shi ke e lokiša jwang re e lokiša jwang taba shi ye e le go gore gantši ge o ka re o le monna wa fepa ngwana a boa go fetogela banna ba bantši go ka ba lebelela koko a ba ša le bana morago gobane bana ba le mantši ngwana a o tla go botša ngwana gore wena o tate ebile a ko go tsebe wena mara ga a tloga a fetša go bolela mo o a gona mo la goneng dijo o ja dijo tša mothola e seng tatage go ntse le potšišo ke gore ka lapeng la gago koko go ne pitša tše pedi bana ba gago ba bangwe ba tlile ba ja kae ge bana ba le ba ka tla le bana ba bona ba bapala a ba swanela go bapala le ba bangwe ngwana tate ge nna go bjale nkare ke a mo etela ka kua ga gage ke ya go nwa tee ka lapeng ka kae gabotse ke ya go wela ka kae. So taba ye koko e nyaka wena ke ya go kgopela koko e lokiše bitša bana bale o ba lemoše gore mogala bo o sa le gona o sa phela mo feng tlhompho ye e le go gore o le ile la mo fa yona le sa le bana. Wa ikwešiša mara koko gore taba ye bothata e bokae Moroka ka gore o ka ne wa se ikwešiše koko mara nnete ke nnete ene e ka se fetoge ene ge o le motho koko o swanetše nnete ya gago koko e be nnete gare pele ga bana ba gago. Mogala bo o hloka tlhompho o hloka go tlhomphiwa monna ga a šala tšea maikarabelo go godiša bana o tšea maikarabelo a magolo kudu koko bana ba gago ka letšatši le le tee la mohlolo a ke nyake gore ke ne mosadi le yena le bana ba bantšatši le lengwe ke re ke tsena ka gae o kwe bana ba ka ba bapala ba re papa go o a se papa go papa a ke nyake ntho eo leo lapa ke a le tlogela leo a ke nyake o tsena ka ga ka ba mpitše malome nka se be malome ka gaka ke tla ba malome ka gešo mara ge nka re ke le ka gaka ka kwa ngwana o mongwe wa ka mpitša a re malome goba papa go mammang o mmage sa ntša mpotše nnete gore tabe e tswa kae ka gore mmage yena a ba mmitše ragadi mammang goba mmangwane mammang ba no re mama so ye e nyaka wena maubane o ka tsena re a e ruma ba gešo re a e ruma Makoti ka mona lapeng la ga Nnyo bo skwatepela ena a o girlfriend a o tsene mašego ka go khukhuna wa tšwa mašego ka go khukhuna o nyetšwe o tlile ka ga Nnyobe ka mohlobolo maikarabelo a gago ke go thekga monna gago mo dilong ka moka as long as e le tša go aga lapa la ga Nnyobe o se kwa ba le fiega ga go ne badimo ba ka go phanishang kapa ba go bolaya o lwela nnete ga ba gona ke ratile polelo ya monno gare ba nthieleditše le mo baleng mara ga ke boifi ga go ne badimo kapa modimo wo a ka go bolaelang gore o lwela nnete
le protecteng mogalabo le koko le mo protecteng ke mmago lena ke batswadi ba lena batho ba ka no be ba sene nnete mo ba seneng nnete gona mara seo ga se tšhentšhe gore ke batswadi ba lena abuti ke nyaka go go fa power tšea lekopelwana leo ke nyaka go go fa power e monna e ba le sebete four corner yela ke ya batswadi ba gago ka gore ba sa phela mara matla a swere ko wena ba sane matla ba ke a teikwa ge ke rialo ke re corner tšela tše four ke tša batswadi ba gago ka gore ba sa phela mara ga ba sane matla a corner tšela tše four a swere ko wena ge e ka ba kgaitšedi yago o tswile ka gae ka lenyalo o dula ga gage ga a tsena mola o tsena ka go tliša ntwa le moferefere mo direle protection order a palele ke go tsena ka mola jarateng ba tletle ba kwata gone jwale mara ba tletle ba go leboga ka nako a maleba mo bophelong go ne diphetho tše dingwe re di tšea re sa di rate re di tšeiša ke gore go swantse go be le peace whether we like it or not ga se diphetho ka moka ga tsona tše batho ba di tšeang ba di ikwa bose ka mola lapeng lela kgaitšedi ya go nyetswe lerato la gago go yena ke la tlhago ga le hloke gore o le prove gore wa morata ke la tlhago lewe le ge le ka se boledišane mara la gore le bana ba motho ke lerato le gona ge e ka ba ga a tsena ka mola go ba le moferefere mo direle protection order and then a re a le kua ga gage a tsebe gore lapa la batho le a hlomphiwa batho ba a hlomphiwa ene ngwana wa batho ga a šalla e tla ka lapeng la ga Ncube o tlile ka baka la lerato a tla etswa strateng a thoma go tseba legae ka legae la lena o tla etswa ka gagabo so tlogela go treata ngwana wa batho o kare o tithuta go robala ka ntlong ka ga lena ke ngwana motho ene ke na le bonnete ba gore ntateng Ncube le mmang Ncube ba ka se rate ge morwedi ya bona kuanyetsong gona a ka lla ka mokgwa ngwana wa batho a llang ka gona ba ka se rate so brur wa bona ge o ka sebe monna wa se apare llanka wa se apare lepanta o tlo šupa mosadi wa re ke ile ka nyala o tlo mo šupa ka monwana wa re ke ile ka nyala mosadi a boetse ga gabo kapa mosadi a le kwa le gona a phela bophelo ba gage e ba le power o lasbone ga wa te kgethela o lasbone ga wa te tira tšea matla wa bo lasbone wa rwale wa bee mo magetleng o nyetša o sa le mošimanyana gona tšela tše fotšela ge e ka ba batho ba rata gore ge ba hlola ntwa ba e hlole ka mokgekolo gana ka mokgekolong mola go bona ka moka ga bona wa ba feta mo go mokgekolo monna o lasbone khona tšela tše fotšela dire wena we ga go ne motho a swantšeng o mo dumelele gore a tsene ka mola a tla tlhatlhamolle lerato le leng ka mola ga Ncube go sa kgathale gore ke mang tšea power bror o se kwa tšhoga tšea power mrok e rume go tsene ba le ba bang bale re feditše le lena ba tlatle ba le botša ka kua gore bo le thuša jwang go tloga kae go fihla kae go tloga kae go fihla kae re a leboga no e kwagetše maobane ya re a leboga ke re koko re tla le thuša kere o leboga ya wa re a leboga koko ya a gona bothata le dule ka mola re tlo le bona no e kwagetše maobane 11 o'clock a lenaneo ke nano go lapitšentše kgolo nna ke nna morwa motšha maubane ke nna le professor Moremi o tloela selo sa mosadi ba le lebitleng ya gage a di a kgabakgaba di a bela dipitša e belela lapala a ka kapa o a kapa Moremi o a rema e le sebetsi le
a re a leboga motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 IFM. Re a leboga moroka balapa la bobediši ba bona ba gorogile re tlo ba le bona nke o ba tamiše o ba amogele semmušo ke moka ge e ka ba gone le seo o rata go se rola o se role pele re ka ya ka fa le go bona prof. A ke go leboge malome ka kapa a re tseneng ditabeng nako ke ye ba se ka tla ba re ba jetše yona le kae batswadi re gona le kae re gona ke ba gamang bagandala bakandala ko manye bethwana manyi bethwana mashiding ematšhiding ya leina ke mang tatendala ke Navos Mozindala o tsamaya le Lucky Ndala alright bra Lucky ya malome ka kapashu o tlo lefa melao ya ka mo radiong and then ge le fetša le kgone go tsena ditabeng ke bao malome ka kapa aga a ke go leboge moroka bagandala a re le lebogeng ba gešo ebile re le netefaletšeng gore le fitlhile lefelong la maleba mo e lego gore le tlo o hwetša tharollo le tlo o hwetša thušo le tla phela re kgopela gore dillathekeng di beng silent mowe lena ga ke kgone gore le tla tsena naganong ka gore ga go na pako fawe e no ba gore le bana ba motho le tlile le tlo hlalosa tše di le tshwenyang tša ka gae mahlapa ga a dumelele ba gešo re se ke ra bitša maina a dingaka ra bitša maina a baporofeta le dikereke mo moyeng re se ke ra bitša batho ka maina mohlho mongwe ge motho e le mmamngane e no ba mmamngane ge e le moagišane be go rawa ke moagišane a rena jalo moroka ke kgopela go ba bapalela setsopolwana se ke moka ba kgone go re fa ditaba gane ba le mo go diagalang fa kaka aga mafaratlhatlha o ne o beile selomo go senyaka wa hwetša se se gona maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga re a leboga bagandala le ka re fa ditaba tša lena se sengwe se ke se lebetšeng ba gešo re kgopela re duleng ditabeng tša nnete tše di re tshwenyang and then re boleleng nnete fela ge re botšišwa potšišo re e arabe ka mokgwa e botšišitšweng ka gona thobela ngiyanilotshisa noke abalaleli nababukeli igama lami nginguVusindala ngizokhuluma ngento esiphethe kabuhlungu from sisakhula unyaka lo singaboni ukuthi kuhle thina sigandelelwe ene singayibeka straight ngehlonge ithi siloyiwe ene ngoba angeke wathi uphila ekhenu kube nomuntu kuthiwa batsho uyanivasela kuthiwa ligele mara 1 2 3 izinto zakhona ngoba besesebancane besikaboni boso sabona ngoma nakagulako from 80s I mean in 1990 bwalala ugule ngabo 80s ngabo 1990 walala ulala kwakhona ulele snacks man besikazwisisi nathi ngoba ngiyinto esenze ukuthi sigcine sisikima sizo nasesikhululeko nje sibona ukuthi ngoba amafula sekwalandelana sekwaba nguye kwaba ngubaba ngumnakwethu ukweza udadewethu olandela mina nje sisele sibathathu sinosesomkhulu kuze mina kuze umnakwethu lo oleleyo kuze mina kuze udadewethu oleleko ongilamako naye walalela le emendweni bese kuze umfowethu lo sibhlungu kangangokuthi besikaboni ukuthi ngathi kunento ekhambako man ngoba lebusuku besigalali from nesikolweni nasifundako bengibona ukuthi nangivuka ekseni bengivuka ngangabele la ngisesenabo ma 10 years into le ngizwe ngikhulume ukuthi kude kufanele ngibambe nikwazi uyizwisisa ukuthi kuhle silinyezwe yini inyawo zambe zibabhlungu uthola ukuthi noma esikolweni apha ngingazwisisi izinto eziningi vele enumalokani lo esikhuluma ngayo lo sithi besivaselwa beloka khona ngoba ubaba bayamntu amabhizinisi amro amakontraga amro dinguma ozokwenza ukuthi 1 no 2 ngoba uma bese lagula ngabo ma 80 sokho
sesiyavaselwa sithethwe sabekwe eplasini la kuhlala ubaba. I mean la ubaba yenza khona amabubuli iplasi yena run icontract ngapha sihlala lapho sitransportwa sisiwe esikolweni. Kwenzeka ke kwafika isikhathi uthi umabhubhe kwararekwa nakhona satulele njani ngoba umabeka sewasiwavaleka la kwago. Nakusaqaliwe ukuthi uma uvalekile akasakwazi ukukhuluma kosi athathwe wathathwa nguye ubaba wamsaka kuphi enyangeni itsuku somewhere. Hawa lapho sathi sisazwile sezobathulele. Hayi saphila seza sabuya ke sibuya la kwaNdebele. Sibuya nobaba wasiletha noma loyo Vieri bathi uzosivasela. Siyavaselwa mani siyaphila mara asiphili ngendlela eright ngoba okhunye bese sihlagiswa njengomntwana ubona ngathi ayisingumama wakho mara siphile ubaba khona. Hayi kwaye kwathoma kwagula ubaba ke. Sarareka ke nokuthi ubaba wagula wabloya wagcwalisa i20 liter le yethunga igazi. Aphuma igazi ngempumulo ukuthi nathi singazi lapho nami sesemncane is 95 sekucedile ukuthombisa udadewethu ongilandelako 95 selagula kakhulu 96 yarebe kusilehe khulu azama kosta ukuthi dela abekalale ngoba bese bamse kuphi enyangeni itsuku batsho bamthola rola ngaphasi kwezinto ngaphasi kwenkoloyi ngoba bebangamthogomeli kuhle into yakhona yangizisa ubhlungu khulu nanje noma ngicoca ngizubhlungu ngoba walala kabhlungu. Awazi ukulalela la kwamahamba asikhisi ukukhuluma lokho walalela la kwadokotela. Hayi kwaya ke nakwathi babe nulele saqalile kulokho no nasikhamba konje sesiyathakara abanye bagcwala le ngisho umzala kasekho lo uyasibalekela uthi ngiyabuya ngisaye eplasini ngisawonenzela ukuthi nasigcwala umango or bekathola ifreedom ehle ukuthi enze zonke izinto ngoba umnakwethu lo kuze ngitsho njalo umnakwethu lo omncane lo bekathi nakabhize ekhaya phahla ahlangane nensimbi ezibethwele phasi zirare ukuthi zibotshwe ngesearch isearch khona ihorile siyabona kathi yadabuka kade. Hawu 1 2 3 ubhizi no uthi ngiyabereka lapha ekhaya. Hawu uthola amatshema ayi5 maswika amahlanu abafakile kagare le blackana la pente kare ba tshetse dilonyana tja bona ka mo ba khurumetse bayembele phasi khomisa ukuthi la vele siyasicedwa wabona. Hayi umfowethu wangitshela wathi mfo ngithola into eso satshela nosesi udadewethu le eLimpopo ukamasemula nje wendre kaMraga usesi warareka wathi hey into ezovele nanginjalo buloyi ngoba usesilo naye wayogida mara wagida kathathu mara solo into zakhe azilungi nanje usalindrile abantu abangeni bathi iza sokwenzela abantu abamenzeli ene nguye umuntu okusiwa batsho fanele asindrise mara ngendlela abasenze ngakho ejardeni lekhaya apha kwandalapha nje kuguduza izinto khulu esuka silali umfowethu uyangitshela ibhima nayingana pupu irasindwa nje uyithengile ipupu suvale nokuthi ukuthi angaraselwa. And then kwaba nasiqeda kesaya ehlelweni elinye naye ngingalicha ngegama khona la esiyabuswa safaka emakhemereni sangena sabiza umaloya from Leverina kwabizwa nasibuya khona sesicedile sikhulumile indwezo besizele ukuthi sifuna sibuyisele lokho kwakababa ngoba thina siyasogola solo kakhamba nento ezikababa. Hawu nasibuya kusibona umahakanyana abayi2 aba black and white thina zange ngikhule ngingaka ngibazi bangithuse khulu ngoba na ubuzako ngibutshelwa ngumfowethu uthi uzokubona nangithi into ezaziyambaleka zibethu reverse ngathi ikolo yahupa ngathi baba ke hayi mina ngizazi ke lezi satshela usesi awa la sahlelwe nasithi siyabakho omunye wachinga evrandini omunye waphuma wakhamba lo sevrandini sikakagarele ke athoma ke ngiyamphosa ngezinto hayi wabona ukuthi kumbe waphuma wakhamba awusararekile napha bokatsu katsu uphuma endlini ekhaya ekulu ukuhlu hebani katsu like ukuthi ukatsu ugene la ukatsu or uphume efesterele lephathekile or uphume phakasazi ngoba indlu ekhaya ikulu ayina ceiling ngicabanga ukuthi baphume somewhere usaqalile nasi into enasi abathi nontorinyana uthola bagijima phezulu kwamaplanka la kufanele ngene isilinga mama mushe
mama mushe ya o kitima mo fetere o nyaka tsela ya go tswa o re wa mo kitimiša nkere ntloela ke kgolo wa potologa ke moka a sa mmona gore feletše kae hao le yena wa mmakatso teng fo yazi mina ngizange into zikithi ke mmone yena ke bone ntho eo nnete a ke tsebe gore kena ka ngakong ore ya kena dideng e kene ga ntšhintšhintšhi ebile le dikatsikatsi tse ntsho tsela tša mo next door ke tsela tša go tsena ka mo rareke ngoba bokatsi next door banengi asisazi ukuthi bafunani manje nongimangazwa isipikiri esibethwele phasisa sibasicalise so isipikiri sibethelwa so thole bathethe isidunu esibasibethe ngaso sangena sokusithela sokuvela eminyango e-dining room so nalapho ungarareka ukuthi khani uyangikhombisa nakhona kuthi khani basenzani wayesinje ngoba yikho into esilungelako babomremi nobabukakapa awa next soloko sijamile nginje kunini ngi-aplayele i-ID ungazibuza ukuthi umro ngaka akunakolo engayireyiko anginanto engayireyiko mara ngikhe ngaberega nomberego wokuchayela edrobheni ngana license sithutha inkoloyi zekhampani enye khona le mara ngendlela ngitsho ukuthi into zami zivuleke zithi choda kancane nangicabangako ngicabangela ummaloya ukuthi usenzeni lekhaya ngoba into zethu zokwenza into ezi bezikhona eplasini kakare ga la ya odrop hona kwa plastic ene a re mmotsa gore di tsiba ke wena dilo tše yena a dumele ni uthi thina sizilahlile ene ke yena ene go na le ntho ya gore o ka re o di tšera di tšhuma ka gore gloria ka pila gore dilo tša gage di ska sepela gabotse ka gore gone bua le kgonne wo o hweditše ka mamogolo a ba mahlangu ene ke ndala nna ke swantse ke rie ke no ba le maphepha no tlala mo gohle mo ba re ke emetše ntoela ke rile di-interview ga ntšhintši mara ke kgone o hwetša nto eo ene a re botša borangwane ka kua borangwane ba tsamaya le mosadi yoo ka gore ke bona ba mo tšereng ke ena ba tšeana le bona ba ya ka ko polaseng ene ka mo o theola lo ba mzilisa bamthatha bambeka emantrasini ukuthi bambekelani bakhambile bayale emabitse ekhabo bayokubika ukuthi umalo angitsho no bekahlala nobaba lo thina sazi ukuthi uyavasela livele lapho ukuthi thina ngumakoti kababa sirarekile ukuthi njani ngoba thina mara zange sisarare kakhulu ngoba sibone nomntwana nangu umntwana omntazana ukhona bathi ngugreni mkhulu la khona akafuni nokusibona la sikhambe khona ukhombisa ukuthi sibona ngathi sinyama lesi abantu bekhaya bonke bakwandala abezi abantu bekhethe emkhulu bakwamahlangu bakwadima abeze ekhaya ukusazi bayasazi noma basibona bayahalela ukukhuluma nathi mara ukukhombisa ukuthi kunalesicitho mo kunale something e-changing gore vele batho ba hwelle ka gore tate ba na le matla thata go feta bona maybe ke mona or something I don't know mara ke a nagana gore ke bona o se o palela go bereka tshukuti naye ngoba ngwalapha ejarden angekho phasa ka gore o tlo bereka jwang gore o tlo re thusha swantse ba thome gona mo gore ba re thomile from 80s gore lawyer until now ke tsebe gore ra le ngwaga mekae ba re tshuga ba re ria so ke na le bothata bo serious le nna bošego a ke robale mola ka mo kamoreng yaka o na le dilonyana mo bošego o ka re go rola something a o lebelela ka ntla gone moya mara go na le something se a rola gogorokoko o tipotšiše gore why ene khe sezana lapha baba kuwe mara basihlahluka ngoba besifuna ukuya ukuhamba nale hlelo lela lamakhemera lela sifuna ukufuna into ezikababa nasifika lapho basitshela bathi hayi khona bafana kumbi ene zange sikuthola yena besifuna wena khulu ngabe ngade singenile ngathana besazi ukuthi office ikhona lapha yena lo ugcina afikile kuwe eofisini wathi hayi angikhambe mfo ngama nangenyawo ngiyakhamba amandla sinawo nawuthuthuthu kutshela lo baqala ngathi vele ngathi utshela abantu bemzini somar kubonakala ukuthi isicitho leso ngiyinto engibonise khulu ngitsho nomfowethu omunye simfonele ngathi mfo ingawari ni ayisini kuhle ngibonile ukuthi yini
tetkani wakumurangezi wena uzi nabafowethu abezi nabanye balwa nathi basibangisa into ezekhaya bajama nomaloya abohari omunye walalawo ngibo bathethe umalo bamendrisela ngakwagogo batsho thina siyala asimnyaki mara batsho unyalela rina o re nyalela jwang mola a yo nyalela ka kwa gonkuku a sa re nyaki ene o nyalela jwang ka go rena a sa re nyaki o nyala jwang lebitla la papa o boditše ke mang so wena ga geno gone jwale ke kae ke gona mo manyebethwana ga bo papa ke Waterval then mosadi o kae o ko polasing o gona o na le ntlo mo o dile ka dilo tša gae ka moka ntho a nang le yona ke a papa rena re emiso a gone motho a re thušang a re bolela re wrong ba re re ya ka gore re a tsoba re tsoba mabake ka gore re a re nwe jwale re tsoba lebake bona ba nwa jwala just better re nwe jwala go swana le bona bafoethu bale ka gore swantse re thuše ke bafoethu mara bafoethu a ba ikene a re o bolela ka mo ebile a go thuša ebile re bone gore re tle mo dipitseng tse kgolo re tlogele batho ba ka gore ba re senyetsa that is why le re ile ko lenanegong le la di-camera re bona gore a go thuša gone motho a re tlhokomelang a re yo tla le ya taba e le gone jwale a re ne a re ye go papa Mremo re o tla le ya taba e o tlo re tsweletša ko dikhemereng ebile nna be ke sa tsebe gore le tsweletša dikhemereng be re no re no bolela mo radiong fela kanini yavezana ngajabula khulu ngathi asikhambe fanele nanginjalo so and then papa go bane di-business inisise khona bakanamabhizinisi anjani ibhuchara izinentolo intolo ezi ngatsho ukuthi into ekhona ibhuchara into ekhona nje bhuchara yiplasi lesiyazi ukuthi ikuma ka-Green Loyal ngoba angazi ukuthi ngimbize ngani ngoba basitshuke kabuhlungu manje bangifosta ukuthi ngithi imani ekubeni bangakufuni akangiberegeli mara kuyafostakala ukuthi ngithi imani ayikhonakali kuyarapela ngisakhomba ubuthisha mo kwakhonakala gore ba o nyalele lapa ka Stebele ntho ha e gona ye ba o nyalele lebitla ha e kgonagale ntho ka Stebele ka Stebele e fisa gone ga e kgonege eno ba tseya mosarula gore papa ka sefete ka 2017 ba mo nyalisha eno ntho rena re tseba nna thata gale ke lwa le yena tlogela ka 96 papa ka a fetsa tlhokofala ke against le yena so mo mafelong a re botsa rene re ne pasa fetsa mo le go mola geno shile lona till today a re chabela re tseba bela re chabetse bona di-document tsona ke di swere di-ID tša papa ka di-death certificate le fire license ya sethunya le plot number le pasa ya mosadi o ke e swere le dinepe tše dintšhi ke di swere ka mola gae ka mola a ke gore mosadi ga le dula le ena gontšha gore motho ke kgala le ka mo mara re sa mo tsebe gore so papa go tlhokofala a dula le mosadi o tlhokofala mo mosadi o taba tate Mremo mosadi sale a re o tla re godiša o tla re tlhokomela a bona dilo tse tša ga mo gae ka mo a bona tata tlhokofala re tsebile mo gore fetsa mo gane borangwane ba le bo mmangwane basadi ba barangwane gane kgale ke sembomba ewane gore rena re solele le bana barangwane ba bangwe ke ba tseba ba kwa dipolasing no ba ja dilo tša gae rena re a tlhaka ga e gona ntho e re gago ka mola motseng wa la go Ndala motseng wa Simondala ga e gona ntho e re gago ke gola so fele since papa ka tlhokofala ke robala hloko ntlo gae a ene seling ke bona nka re motho a ka ntshelela fase a mpolaye a sa le monyane ebile re bagalabe re sa le ba banyane so papa go le tlogetše le le 2 le 5 mara go nyetšo mo 1 sister a le ko Mendong pele a Limpopo a banye bapi ba hlokofetse ba o setse re le 2 no ka mo gae re se re le 3 sister o dula Limpopo kwa Masemola no re setse re le 2 ka mo gae and then estate ya papa go lena ba e file mosadi mara ba itsamashana for mo that's why a buta bolela so mo go tsama ditlhare mo ka gore o ka se nontšhela ke sa bolele se gore nna pela moyeng wa ka ke motho ko se ka kgale ka se le ka thwasa nna ke a ria
kutswelela dilo tše so ke ntšhitše matropola bofane mo fase ka ntšha maswi ka my 5 ba repetše mo fase go ne pente tina pente 500 ya thini fetsa mo lipani ya re ya mae e kurumetse bodima 500 ya ntho ele nna ke e bolola mola ke kgwetša dilo tše so nna ke ya ka mo pele ke kgwetša speaker se se telele sela se se ka se lebiletse godimo ge sona se ke dula le maongwana ka o no a re la ke bona ke pepe ke tlhola festereng bo e sego ka speaker sela re kapa motlhare o mongwe so ka mo morago ga le toilet re kgwetša tshepi e be tshweletše ka mo morago pila se le ka lemogiša ke mosadi o tle ke magišane wa rena ke re ke ebie so a re mosadi wa gale le dula mola gae mola o ebetse dilo mola gore family e mo kwešiše bagandala ba mo kwa ya bolela jale ra bota re mathata a go robegale ka mogae a go robegale bona diriti mo wa tshwenya ebile bona seriti sona ba ne ka kantšhi ba ne ke ikwe le bolela ka kantšhi ne re ne papa ka se le wa ba le ngwana o tla ka mo morago a ka before nna ba mmeya ka mo ntlong ba ne ke nagane gore gane maybe ke seriti seo sa ngwana o gore a robala gore jwang a ke kgone go tlhalogana ba sa le ba mmeya ka mo ntlong ka mola o mongwe before o ba mmeya pele gae ke double stand standing se sengwe so mo se fihlile re fihlile papa ka o fihletse ka mo a tlhokofala ngwana a mmeya ka mo a ga ntlo khula line room la re fetsa o tsena ka mo ntlong a tlhokofala ngwana a mmeya ka mo ntlong wa shala ho ge ka shala nna last born ka mo ka be ene kwa mathomong ba fele ba bolela bo sister are hayi man abantwana bebaphela from le ene na uthi uyayiqala isese kwanda lapha bekunombango fana kumakoti benje akekho umuntu wakhambako ni wagijima inyanga eziserious waqalisisa bese kusekiwa lapha babuye bari sengazwani nje mara na uthi uyayiqala thina nje sesiyayibona ke ngoba ngithi esihlagako uthakudlula wonke amasokana kandala thina kwanje angithi siyaba overtake ngokuthakmara nje nabo bayazi labo esinabo ngendlini kaleti uhari nguleti omkhulu bayazi ukuthi kuthaka thina ene bathi sa ngoba bengekho wavuma umntwana kwenu phela uchadele phambi kwethu phambi kwaba sagijima ajama sagijima sawujamisa umendo loyo sayikoseni rari emang baba emisha kokhoshi bari emang raya kuwa ra emisha mnyanyo bari emang ezange bayeme nethi ukujika kwethu sithinga le baqedelela msinya bathu kawusani bathutha bari Limpopo fro afihla mo kuwa ri alinyalo nyalo lelo golo la chalta ya papa yuale ke yona ka gore vele dilo ka moka neto go fihla yena o kene ko standing sa papa a ba le dilo a ba le sa sex a ba le ngwana o ke yena a bushang go yuale wa ngwanyano so lena tšhelete tša papa go lena ba le fa next ba tšeri le dikoloi ba tšeri Toyota ba tšeri Suzu ba tšeri trekere ditrekere tše 3 le loroi 1 ena ba re butša ba re rolokisha ene ngitsho sese bancane ba re ro ilukisha lori tsamaile ka kwa mkho gape ba re bulaile go ba re ke motswala papa ka o tsere lori eo ya moroka taba tša banna ba ke gore ba beloge ba le 5 go hlokofetse 2 ba šetše e le ba bararo go šetše banna ba le kgaetšedi ya bona wa nyetšweng kae mma bona o tlhokofetse ka 1990 and then mmane o ileng mmane gone jwale a tla jwale ka mothuši ka ge mma a tlhokofetse sa le o monnyane ya bata ba gore o tla thuša ka go ba hlatswetša le go tlina ka ntlong le go dira tše dingwe and then go tloga ka yona nako ewe go ya ka polelo tša bona mmane o thomile go lemoga gore ka mogandala ke ka makhureng a thoma go bea dilo tša gage gabotse a di beakanya gabotse go feleletša mohlomongwe ebile a ratana le papa a bona re sa tsebeng gore yena tate le mmane ba ratane mma a sa phela goba ebile taba ya ge mma a šetše a tlhokofetse nang so ye nngwe e ba llang ka yona banna ba tata go bona o be ane le sa gage
o be a ne polase a ne diterekere dilori dikoloi dibutšhara mabenkele so ka moraga gore monna wo papa bona a hlokofale ba bangwe ba family ba ya go nyala mosadi wo papa bona a hlokofetse papa bona ga a nyala mosadi papa bona o nyetse mma bona fela and then ge papa bona a fetša go hlokofala mmane o a beng a ba thuša ka mogae le ba bangwe ba family ba te grupa ba apea taba ya go nyadiša mmane ge ba fetša go nyadiša mmane then ba thoma ka sona sehlopha seo sa bona e le ba bangwe ba gandala le mmane o ba thoma go tšea dilo gannyane ka gore ba be e sa le ba bannyanenyana banna ba tsamaile ba ya kua polaseng ya tata go bona ge ba fihla kua ba dikira diterekere tša tata go bona mmane a bolela ga botse gore ya diterekere tše ke tša ga bolela diterekere wa rramola o bolela gore a be a e namela a e starta re banna wa tseba terekere ya tate wa tseba e duma ga monate ge ba fetša ba moraka so wa rramo Rastaman o re ke swere ditokomane ka moka tša go bontšha gore dilo tše ke tša tate tše and then ke tloga ke dumela gore ge e ka ba dilo tša magadi a mmane di bile gona di tsamaya le di-date ge e ka ba marriage certificate ya mmane e gona go ra gore e tla tlhalosa gore mmane o nyetswe ka morago ga gore tate a hlokofale go ya ka information e ba e swereng le ye ba e bolelang so nna go ya ka kwešišo ya ka le go ya ka mokgwa ke kwang o ka re banna ba nyaka thušo ka gona moroka go koša bohloko gore o bereke o le so o tseba gore o ne bana ge o fetša go bereka bana ba gago ba tle ba hlake go feta batho ka moka mo lefaseng it's very painful ka baka la gore tše dingwe tša dilo o gopole gore go ya ka polelo ya bona a itse go nna e re mmane ge a be a kolomaka ka mo gae a dira sela le sela o be a le gare a thea melaba ka mo jarateng ya gore motho mongwe le o mongwe ga a tsena ka mola jarateng yena e be komang ka nna ba ko yena ga a bolela sa se bolelang and then batho ka moka ba mošale morago go ya ka polelo tša bona dilo tše mmane ya bona a di dirile mo jarateng ka moka ga tšona di ba dirile gore ba hloke šedi ba hloke maatla dikgopolo tša bona di gatege ba ske ba ya sekolong dikgopolo tša bona e no ba tšona tšeo di bonang tše gore ba palele ke go lwa ba lwele dilo tša tata go bona a ke dumele gore re ka se re tlo e kgona e fela go bohlokwa gore re leke mo re ka lekang gona re pallwe mo re pallwang re kgone mo re kgonang ge e ka ba wa rra ka nnete o swere dipampiri ka moka ga tšona le tša plus ko se gore o swere le pampiri e leng gore ya bontšha gore ye ke plot number e thoma mo e fihla mo ke a tata go bona ke nagana gore o ka re tokomane e kgona go dira bohlatse le ge e le gore mohlho mongwe ba ka no se di hwetše ka moka maranke mmane a be le pelo ya lešoko a ba bele se e leng gore le bona ba tla kgona go phela ya ba banna mane ba kgona go nyala basadi ba aga lapa la tata go bona maphelo a bona a tšwela pele le ne le founu tša mmane and then tša borangwane ba ba dulang kua polaseng le na le tšona borangwane street ba hlokofetse borangwane go setse bommangwane barangwane basadi ba ba borangwane ke bona ba tsamaisana le ke ena ba tsamaišana le ena sebereke se sa ka mogae so go ntšwe le ko polaseng go na le mmane le bommane bo mosadi a rangwane le bo mfua ba mmane ba okay and then lena ge le ya kua ba le gane tša ba le raka mfu wethu o jikile o tsamaile a le kwa mhlanga kwa a o fihla
ke Bruce Mine a o fihla ka baskere gona mo ba mo tswalela gate spoon. Okay. Okay. Ke kgopela go bolela baba Mremwe iplasi bayidlulisile iplasi le ebesithembele kiyo bayidlulisile bathole enye iplasi ipalisa mayili ifike lapha ya survey yathola ukuthi kunento abayifunako nelahle khuluma naye umaloya wavuma zangeze kithi into e-wrong yena uzenzele vele ngoba uzwile ukuthi riyabuwa rinyakolima rinyakoriya dilo ka moka nkare o bona nkare nkere be re na le bashominyana abantu ba swere tšhelete bathi madoda neplus asikhambeni sokulima so mare silayitshe izinto siyale wathi zani kuhambe lo kutsamayile yena wo ari tsamaya ari buwang itlani awa siyalayitsha izinto nasifika lapha siyafona mani rietla are batho ba mmusha ba nyake batho ba bangwe plus yela tseba gore ke yela go hirishiwa ke ya go hirishiwa mara ke a gaya nkere swantse rena bana ba rena bana ba plus ye re tle re bereke bolo wa raka gore a go tshwanela re tle le batho ankere batho ba peputse mo go rena a se gore ba zo sithathele plus manje yena bese ka bona ngathi sokubona lento le ezokubonakala bese ukubona isurvey le yadani sazi ukuthi iplus iyakhamba. That is why I pusha until asiphuthela lesigabereke wasicotsha wathi nangabe sinekani izosithusa something ngoba sesisaba nokusabiswa ngoba mina ngakhe ngakidnapwa kabuhlungu kukhulu ngakidnapwa ngakulahlwa bhaya fair le emasini jama khe ngikhulume mjani ngakulahlelwa le kuba re ke masi ke sa itsebile masia gona ke kgajana vele ka boma 97 kua 90 be ke sa le mfitšhanenyana 99 gona mo ke sa gopolane ngwago why ba go kidnap no go bona gore wa tseba be ke sa tsebe gore ba ke bona be ke no re ke ditsotsi di thomile go ganga mhlomong di nyaka tšhelete ya papa ka ditaela gore ba kidnap ao gante ke mosadi yola kang ke gore ke mosadi yola ba mpotšiša ka yena kua šetse ba mpofile mola ba mpetha ka disampoko ba re ke bolele nnete gore re morile mosadi ola wa dulang ka mo anke re dente ke tše pedi ba dula le yena ka mo gore la mathomo o fitlhetse ka mo ntlong ye kgolo a dula ka mo gore o senye go senya o thomile go senya mo tane nkare fightingnyana ya ba gona nke re be ke na le bruru o mogolonyana ya ba sa kwane le dilonyana le yena ba alwa strong that is why ya speech ka nako maybe ba mo khashitse a ke tsebe ka gore ba bolela ba boditse yena o ba re o mone mfoene gore o tsamaile bjang o tla tsamaya jwale ka yena jwale that is why ke re ka ba bona ka re ba mpotšiša ka bona ba re hey ndoda nimenzeni umfazi lo ohlala ngapha next door kathi mina angazi next kathi uphi ngoba mina ngifuna ukuya esikolweni ne asinakudla ekhaya nje yena usitshile uphi bangitshiya ngedwa lapha bakuhamba bakhuluma sekwalamula izulu ntate Mrembe izulu labetha into enye zange sayibona sahlukana nethi lapho kwaba nelizwi lithi tsamaya gona mo bathong bale tsamaya umbani ungikhatshe ngehlabathi la ebusweni ngathuka into enye ngeqa nabo beqa bangene enkoloyini kwastart inkoloyi zakhona bezizinengikhulu bese ampuri boma 10 enkolo ngathi bebasuka emnyanyeni somewhere bathi ne siyabangena ene nangikhuluma ngendaba leyo ekhaya bangayithathele ehloko bona laba babosongwana aba ngoba ngebe bobe baseleko abantwana babosongwana banengikhulu bangagcwala ibhesi mara kunamro oyingenako so lento le azange nifuna ukulokha nje ku-involve ama-lawyer ngaphakathi no yona sikhambile mina ngikhambile ekutsamile thata wa kry-a di-lawyer awa so leba dilo tsa ka di tsamaye pila ngere maybe kune mraranyo na o ba o rile from ka mo gae mola awa e gona lla ke tswelelago ke tsamile thata ke ra for di-lawyer tša gore di kgone go tsamaiša awa mo awa a ke ra ne tšhelete le tše tša mahala re di tsebe tša go thuša batho so no le swere paperwork ka mokana ga yone ke swere so di-document tšeo di swereng o swere ID ya papaka ID ya papago le certificate le fire license ya sethunya le plot number le ID ya mosadi ke e swere
o swere plot number ee and mo go nang le mo go neng le plot gona no ba maina no ba mine ba thomile ba maina no ene rena ba re botsa selo motho a ka tšea nto a gagwe a sa go botsa selo ene re tshwere dilo ka mo mara go ne nto gore gante batho ba ba kae ba phone gane wa ba ka ria so bona gore ba tshwere something mako wa mfowethu tla ba mkidnape mfowethu le sa la tlhokofala se la tšea di-document tse ga le di swere ke mosadi ka laki a di hwetša mfowethu le sa la tlhokofala mako ya gore ba kidnape mfowethu ga le ba nyaka di-document tsela gabotse ba kgwetsa gore ba tshwere motho mo wrong nna be ke nna sweet konyana be sena motho wa go tshwenya gabotse no wa bona taba ye Maubane meleko re ka ba thuša but go tlhokega ramolao go tlhokega lawyer ka lebaka la gore mo ba nna le lwela lehumo le le serious ke tšhelete ntšhi le le tlo e lwelang ka gore papa ga a hlokofala tšhelete e ya go bana wa ikwešiša dilo tša papa go lena di swanetše di tle go lena pele ka gore lenyalo le tlile ka morago papa go lena a robetše then mmane o na le bana le papa go lena ona wane o ngwanyana ke yena a diang moruburubulo ke yena and then a le kwane le yena awa o riang ka rakwana ebile ke re sale raya mo mokgatlhong ola wa di-camera a re fihla mola ene o itirang nkare wa colanyana nke re o riang ka re na le macala godimo ga rilo wenza ngathi thina sina macala phezu kwento ezekhaya uthi sizinyoka batsho besifuna ukubula ehleke yena akakhona ukukhuluma ngoba bekamncancane abuleli nnete a tsebe selo ka gore no problem go ne mosadi wa rangwane o kgala a re ya base ko mogolo mosadi o dula mashiding kwa ngwana gage ke abela ke yena o re ya loburugu thata go fetelela ba le borangwane bale ke yena o šetše no ke yena o sa phelago o tlhakatlhanga tša motsa gae too much no umanilo simotshele khulu khe nijameni akunamntu ongavuma umntwana akhe amotshele ngulo yamma ningamzonda nala likhambe khona nongavulela kuSamuel ngizonitshela nasekuphela ihlelo nimbone ukuthi ukuphi nizombona ukuthi umali wakhe ajami nathi akafuni izinto zilunge noma akhuluma usoyambona ukuthi hawo ujule sporong ke yena ri yang dilo tše o re mmako fo eng a senya lapa la ka mogae a ke tsebe o fihla gone o buala se kgale thata a fihlile mo gandala ke mosadi wa monnyane wa rangwane ba rangwane ba tsamaya ba sa re tutu basadi ba gage ka gore bona ke ma-twins awa no a ke sa tšhaba selo ka gore bona ba re bontšha gore fela ba re tšhabi ba re no re tšeela so ba no bitša batho ba tšea dilo tša gae so ona ntho e kweša bohloko thata-thata ke go kgotse gore a go robala e le ka mogae moeke gini nto ba etsileko e ya bontšhagala gore mo a gone sehlobe se tlago ka mogae next aowa nakate bana ba rakgare ba tsamaya le yana mosaro ba tsamaela kgole nno ba bone gore like wa tsebe gore ko reegang yena rakgadi yo a rileng dilo tše le bana ba rangwane o monnyane o mogolo bo bona o gona ka mo le polasing wa bona rena ko se re betheke rena ba tsamaya le bona re ba senyetša ba re senyetša ntle ke ba re fetša maatla ka gore no bele be ke naganile bele tlhoka ka bele bolele bompi nako e tsamaya eno ke a bona gore awa ko ka bone ke thome mo ke mo so a re kwa lena go ntšwela ga botsebele ka thaba ge re ka le thuša bjang ka gore re bitše mmeola le nyaka dilo tša lena le nyaka thušo e bjang lena nna aore ke bolele nna tate moreme tate kakapa be ke kgopela gore le re thušeng ka motsola pele o tlineke ka gore re a bona vele ke bona nga se nyanga nje ukuthi siphethwe okay kabuhlungu umuzi lo usebenzwe yonke into iphuruluke nangabe laba basihlaba izibuyele kibo ngoba no thina qala nje sebasicedele sesisele siyi-2 3 usesangisambali ule and naye into yakhe bambambile ngoba nanga ubunyanga bakhe zange bereke ene uzile ekhaya apha kwagijinywa kwathiwa bona bogobela aba bathi kunezinto ezenjelwe ekhaya apha yezidisi khulu mara into engantshela yona khamani ukuthathana umhlabathi emlanjeni ndifake nesihlahla nerhatshe phela
ibile sekubadoma songangabali into zakhona anginamntu okhumbulayo ukuthi thina bengakhumbuli ukuthi iplasi ngekhaya kuhle kuhle mina ngiphaphame sekumuva ukuthi la siyarotsha uribe seziluphala inhlahla lezi nalo ungambuza naye utena kathi hayi man sineplasi phela sinebutchara nje into eziphilako nenkolo ezingababa ziphi zithethwe phambi kwethu kuthiwa yokulungiswa yabuye gone lo wayibona ingeplasini ngali batsho icuntu ihloko warareka ukuthi ngiyo la wabuza omunye umuntu wathi kiyona yela golela papa amakala dikgomo tša papa asikatholi next bani kgomo tše kae papao mna sisasuka le behana more than 12 yeah 10-12 ka boma 90 so dilori tše di tšere ke bana ba bo papago nguye mama lo itse re ke motswala ngumama lo no nomzala umzala kababa ke motswala papa yeah ke bahlakantshitše pulelo gore ne bana ba ke ba banyane re ba ba tsele dilo yeah ba senze njalo ba re tsela right through ene ebile e seng gore jwang ka setlhare ke bolela nnete mo ke setlhare fela ga gone motho wa ka go pelo ya marela ba ropa bantwana ba o kominense nje a ke na motho khubulago bana ba ba ropa so a gone motho mo one wa family ya bo papago le na ile nga go botsa mara e no fam bana ba shoponyana next ngoba into ezikhona nje eziphilako yibutchara le plus le bangwako le bese nobuthokotho obukhona le bentrekere nani ngoba ngibe fuze ngathana sizama ngabo la ekhaya la sinawo amandla okubereka siyakhona sinabantwana sebayafuna-ke nje so bakhombisana abantwana and bazosizwa isitori sokuthi ubaba beyahume kangangane nebasithathele lula kangangani ngikho sigcine sifike kiwa siba isizo tu siyanirabhela lisizane ngoba nje asazi siyephi no for taba ya motse ke tlo le thuša ke ra gona for taba ya batho ba ba le tshwenyang ka kude emathuneni ngizoniceda inkinga ngile kumele ukuthi sithole lawyer so sizokubona ukuthi mhlambe masikhuluma namaloya bathini alright yeah ka gore a ke re bjalo malome ka kapa tše dintša dilo re swanetše re botse batho nnete yeah re swanetše re botse batho nnete gore rena re bereka go thoma kae go fihla kae go bohloko gona gore papa go botse ba gore be ile mokhumi wena le go le bohlake mara ke ditlhare nna ke ra di swa ke re tlile mo go wena re tlo re thuša ka motsola o tlhapisiwe le rena re tlhapisiwe dane go ka ba dilo di ka tsamaya gabotse zingazenzakalele izinto no marega no gale ke dikapela dikgong kwa ba le mthako mongwe wa mphonela msarula mshimane lo mphonela ke gotse le yena o re ke mo ka ke re ke mo sekgweng wa bona la fitla mo la sekwa sekgweng kwa le nna ke tsebe ke tumile ke eng wa mpitse gore itlo tlo tshuma mo ke ntšha molo ke a tshuma ke napele le mahlo a ka a ba le problem tsa go eo na ke mo lebelela bane ke wa re thata ke re mara wa ntirele so ke ile somewhere ba mpotsa ba re ne wene something before ke tlotla last week mo wena kwa so ga botse mpotse mo no o dula le mosadi ya gago ka gae aowa ke o dula mo yena o tla sometimes o nketela le nna ke ya ka kwa moetela le yena o ne problem ya o lwala alright so ba bo mama go lena ba rileng bona ge ba bona situation ya lena bona ba bo mama go lena cause be ba santse ba le thushe for go lwela di asset tša papa go lena that is why ke re a gone motho le o moteke ba badile ka re ga bo mahlangu ka bo mkhulu mahlangu gandala sekhaya namunye le babali ba kwa mthimunye ke ba ga bo mkhulu ka papa next a gone motho a bolelang gore ba bolele ba tsamaya le mmeola ka kua that is why ke ditlhare o ka se dumele ngwanane a bolawe ke motho le sa motsebeng mosadi le o tlile le rena re mo tseba gore ke girl and ke girl from where ko kontrakeng ya papa be ba hlatswa difestere ba riang kwele ya tla ntwe until a tlo re swara until now so before a hlokofala o bile le ngwana o mo wane le papa go lena mara yena bana le ngwana yena ba babedi la tseba gore ngwana o kwa papa go lena re a tseba ka gore yes isithombe se afananyana so papa go lena reng yena ga le botsa ka mmeo ka gore le re o thomile ile gele yena o sitshele egcineni ngoba bekabona ukuthi ngathi kunombango wari hayi nna ngasimunyali ingathuka abantwana bami uzoso ene vele zangamnyale napha abantu ngale bavela bayamnyala bamotsha
basukela thina sizihlalele sodwa sihlala kamnandi banyala mothola nka ba re tlogetse a re no tlhoka motswadi once ka gore nkabe go ngcono nyana trekere nyane gona ore plus nyane gona jwale ba tšere motho mongwe mothola a re tseba a re naganele ka gore kwa kua ngingathana bengomunye mhlambe azacabanga ukuthi eish mara ngathathela abantwana bakoke usithathele koke ene ngenxa yani utshetši wa tseba gore utshetšile and from kwa gae re sa kena dikolo a lahla di-death certificate I mean di-birth certificate tša rena o di lahlile ka gore re tlo ria ka pela gore re mosuse simsuse endleleni ngoba yena ufuna imali kuphela i-gold digger no indaba yakhe le thina siyithandi ngoba uncedwe ngilaba bekhaya bakhona laba nalaba bontwana babo ragare ke re ke bo motswala a bona thata nna ke dula mola manyemethogalang mola gae mola ga one batho ba banrate sabile ga ba le problem ka 2005 ka go batsa ngwana batho a tlhokofala ka thomile mo batho ba nthoya ka molekamo vele sihlare be sitsene o mo go baditše jwang rasta what happening a mpakishe gore a ka ya ko meng ka tena ke mo go batsa tlhokofala ene vele sa mathomo ba kae nabe ke 2005 ka di 4 February be re no phela ka go lamola mtwe wena ke mmotsa yena motho ke ra man le sabe sana ene o a mo tshwenya mola ke le distance nyana ke fihla mola ke khwetša vele sukile kganti o nako e o tshwerisa go batša a mo go batša hayi yaba yona ra ikhupelela tshwarelo mola noma ngekhe baxola bona abantu bakhona deep mara sayibhambada yo ngoba bekuyimistake yokuthi lo sesemncane nabamtshela ngengoma problem ke mosadi o senyetse from rena le matlhatha a tsene ka monna mo a tlile ka yena gore o re bolaile o sipolele sese bancane usibulele vele from le wathi laba ngibacedane now yabona o re feditše so mara nto ba le dirileng e bohloko kore e tlhoke le gore at least o mo one wa family a le thushe ya ngitsho no batsho basilalisana nenyamazana yabona ke no ayisesemnandi nanjalo ngibo ene mina ngisolabona ngoba ubona nge-action ngeke ngakuthathela into ngiyakho mani ngeke or into yabantu abakho ngikuthathela ubaberegele kabuhlungu ungabi nomuntu okhalimako or umfowenu ari hayi khona gape dilo tsheke tša mfowethu du napa bakhona nenje basilalele sibatshelile abanye sathi nisilaleleni sokuthini akusibo abenza into le sinyama kumaloya nguye wenze so nguye wenze ukuthi singabi nefamily shuthi sibe sodwa basayide naye ke sihlari seo kaniti kapapa ya no sizokubona ukuthi singalinceda kanjani ngoba lento livele ene thata ka motho wa kana a fihla mola gae mola o ba le problem thata a ba le letsatsi le lengwe ikoša bohloko go gongwe ana gore ba re ke ka e bolela yena pela nka bogona pela tsamele ka tšeko kgale tlo kgona go itlhalosa ka mokgo nna ke tseba ka gona gale ke le gona tsatsi le gona a tsena a ba le problem ka mogae ka mola ga kena le nno wa lwala ngwana batho no jarta ela santse re e bereke ya le lena re le bereke cause kwa butu re ane pasa no so o tlo phela bangwe se ne pasa le paso ne bana phelele mara neti choda neti one thing neti kuchasuke lapha umabereko re a tsiba nyana kubetha kubeka via stina nyana ka gore a re bereke le no a gore wa bereka o yema no khwetša matogonyana mola ene ke phediša bana ba bararo ba ba sa le masia o mo wa mathomo 5 years wa bobedi 2 years wa last ke 0 vale a ke kgone ke phela ke goga boima thata gore re tle mo re tlo kgopela tshwarelo ke goga boima thata ke tseba mola papa na le dilo gwa ba le motho a fihla mo a re tšhelela sa gage mo ra kopana re sa tsebe gore ke eng re tlhakansana no robala re sa je o ka bolela maaka o ka re na le maaka no robala re sa je
tšatši le lengwe tšatši le lengwe no ke no samela ke bale ka kua ke nnete ke bolela nnete a re sa gola ebile re tlhokile thata go ja se tlhoke khulu ke lapha na o falele Tseno nije thusa ke motho wa gago go dula le ena ya motho wa gago Ah, dula e le ena hloko ntho eo no mana Ah, e hloko ntho eo ene le ena o šetse gannyane gore a no re kgabo ka gore wa bona gore ke bomo mo wa bona gore awa mo 1 2 3 a ke nkare a ke re silo mo batho ba batlo ntshenya tša nako tlo hwetša ene ke dilo tšeo di mo ria gore a bone so no ke le kwele a botile re emele ka mola re atla gone jwang a ke tsebe malome ka kapa no ke right ya so magagešo re kgopela gore re thušaneng bo abutiši ba ge go ne motho a tsebang ka tše ba bolelang ka tšona a founele malome ka kapa re kgone go bona gore re ka e bereka jwang re tla leka go nyaka maele mola le mola ra kwa gore boramolao ba ka re fa maele a mohutamang and then ba kgone go ka thušega taba ya bona e bohloko man e bohloko kudu so ke rata go tsebiša batho magagešo gore re na le pleke e re berekang go yona ko Groblersdal ya bula la bone le labohlano matšatši a ohle ke ya bereka go bereka dingaka tša sekgowa mo go yona nna gantši ke fihla la bone le labohlano and then ka kgona go berekišana le bona ka ba referela batho ba ba hlokang gore ba ba bone ba kgona go ka ba thuša malome ka kapa ke ne nneta gore tše dintšhi ke tlatle ke fa batho di-announcement gabotse ka labone Ka go bona Labone. gore re o bina kae ra ya kae ra ya kae ra ya kae taba ya banna ba e nkuša bohloko kudu ke lebogile thekgo ke leboga batheeletši ba motse community radio station ke leboga ka dikgokaganyong tša leago re a le leboga magagešo ke lebogile kudu malome ka kapa ya